Notolo mingirom ganalona FM obulantsene kumena na wana se ihlangani kanona ko Africa wabula inka 8 minutes ntsene bilawra ya kumembiri ihlangani mingirome hakuhlanganisa kolonga ngisela stitch leshurko ngoba khona ngisela la Gauteng eMpumalanga North West Limpopo na wikuma audio streaming yamganalona fm.co.za Africa wabula umelerisiwa inchindani Eric Mabasa bulana wena kufika kwele ka ora yambiri ihlangani lo namuhla ka Africa wabula ila kulangutaka makata kutlakurwa ka gezi ku kahle leswi ndla ku gezi ri dura Africa Dzonga iyini ngopfu lokho akulangtiwa tinhlanhla leti ti vulavuriwaka ku kolomeka ka 40% gezi ri tatlakuka hi wo eka malembe lamambirhi na n'waka na haxawa se ila hi nga ta va kha hi languta kona ku ya amahlweni mingiselo mukana na FM tlhandla kambirhi veri n'wina Gauteng se mi le na swipimelo swa ku tirhisiwa ka mati day 0 yi le kusuhi yi fike njhani kambe sweswo hinkwaswo andaka leswi ungapfuka eka Ninhlekani ila inga kona mingiselo mukana na FM ka Africa wabula ikhume minutes kahle ikhume minutes bile ora ya khume mbiri hile imaka baka hina hiyo maka leyi lavaka ku mina na wena hi vulavula hiyo yeti maka ta mphakelo wa mati mi vona ngeti mintlhontlho leyi nga ko yi nga vevangele yini ke kuna professor la nga teka tsalwa a tsala aku Africa Dzonga ngopfu a Gauteng ku nga hetela ku va na day 0 kambe kuna ti project to tala leti tingele ku endliweni la Africa Dzonga leri ti khumba ku mphakelo wa mati ngopfu kwa le Gauteng kambe swi ti komba ngeti na ku va ko ka ti project leti a ti hetelele ti tswalela mihandzu hi fike njhani la ka xiyimo xa muxaka lowu a nga swi hleketi ku nga Joni ya fika va ku pfulela pipe mati ma nga humi mi vona ngeti nga va hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo ke kasi hi ala tlhelo timhaka leti ta gezi mphakelo wa gezi ngopfu loko kha hi languta ka hi ndlela leyi gezi ri durisaka swona loko mo languta ku na miganga yo tala loko ku ze ku ba awara ya ntlhanu nhlekani lowu yi va yi ri hava gezi va swi vitana load reduction ba gezi vanhu valava swi vanga yini sweswo swi vanga ku va hakeli na yini kambe xivutiso i ku na ku ka va nga hakeli ka vona malahla ya huma kwala Africa Dzonga switichi swa gezi swi kwala Africa Dzonga i ncini xi hi duriserisaka ku gezi ke vana ri swa ve ri hayi va swi tiva ku xiphiqo ku nga va ku ri yini a City of Tshwane ku na nhlengelo wa mavandla lama ma nge hayi meyara wa doroba kumbe wa masipala wa Tshwane a susiwe leswiwani swi nga va swi vula yini ke swi vula yini na vo va lava va ANC va nga koho va nge na vo va lava ku nghena hi 2016 a ku ri ro sungula loko vandla ra African National Congress ri lahlekeriwa hi vurhangeri ka ti-metro ivi loko ku fika 2021 a ri vuyangi se ko va ku ka ku ringetiwa matshalatshala ya ku va nghena va huma se xivutiso ku ta va ku i ncini lexi va sindzisaka kumbe xi endlaka leswaku va vona ku swo boha va fanele va rhangela hambi va nga nyikiwangi matimba wolawo hi ku swin'wana swa koho leswi hetelaka swi va koho i ku va vulavula leswi va ndla leswiya xikombiso va ta mi byela ku hakela tihakelo ta ka masipala na yini ku timasipala ta n'wina ti ta kota ku humelela ku ya mahlweni kambe loko va hlangana na n'wina va ri rhaleni va fika ku hayi yini na yini i mahala hayi ku nga hakeriwi vukorhokeri ivi va ku hayi lava mera lava nga koho ve le ku voyameleni hala ka vanhu lava va nga na swa vona hi mhaka ku va hakelaka vukorhokeri n'we van'wana mi hakeli kumbe ma hakela kwala hala Manskrar ma hakela a Mamelodi ma hakela Soshanguve ma hakela Atteridgeville swivutiso leswi mi nga ti vutisaka a mi hakeli mhaka yini ncini xi na ku mi nga hakeli vukorhokeri lebyi mi va ku mi byi kuma kambe loko se mi ya jika mi ta vuya mi ku yini mi ku hayi no wu tirhela hala va Lodium va tirhela hala va yini loko va tirhela kwala ve le ku hakeleni ti-property rates ve le ku hakeleni mphakelo wa vukorhokeri nga mi le ku hakeleni mi la ku swi ndlisa kuyini a hi buleni hi le ka 0860002543 na ku kumbexani maAfrika-Dzonga na hina hi fanele hi dyondza ka ku van'watipolitiki lava vulavulaka swilo leswi nga endlekiki vo ngo vulavulela ku duma na vo va hi onhela hi ku va ta mi byela leswi namuntlha va ndla leswiya mindzuku so hi ta ya kwihi tanihi tiko a ku na lomu hi yaka kona se ku le ku vulavuleni hi timhaka to toleto i ncini xi endlaka ku vanhu va tsandzeka ku kuma mati ma ri kona madan'wini i ncini loko ku ve vanhu va ri ku tirheni himpela va ri ku tirheni a hi nga ta vulavula hi ku nga fika day 0
a dorobeni ra kumbe a xifundeni xa Gauteng hi ku na Vaal River la yi tele mati loko swi tsandza a va ta ya kwele Harte va ya kuma mati ko sweswi ku na project ya Lesotho se yi beriya ka phase 2 ni vona va kha va koka michini yin'wana va ku ya ku boreni ku ti tunnel na yini mati lama mangele ku tini ma va ma tiko leriwani ri nge yi helo loko ka ha ri na van'watipolitiki lava vulavulaka leswi va endla leswiya hi ku loko a ku nga ri swona a hi nga ta fika ka xiyimo lexiwa xa ku hi vanhu va kayivela mati kambe loko ni nga languta article leyi nga tsariwa hi professor laha yi komba kahle ku na timasipala a ti le ku hi vuyeriseni ku ndla vukorhokeri bya vona ku na ndhawu lomu kuma ku timasipala ti na ndhawu ya mati mara va tirhi nchumu a va swi tivi na ku va khoma kwihi hi mhaka yini hi mhaka ku vanhu lava nga thoriwa a va swi tivi a ni va thoriwe hi ku vhivha loko ku ri ka hi swona hi mutwanini 0860 002543 nangona ku eAfrika wa vulavula kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za na ri teka riqingho ra rindzaka leswi tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ila hi nga koma yingisela munghana Lona FM nangona ku eAfrika wa vulavula eku haxela wona 2 kusuka la studio 2A a hi amukeleni no sungula miyingiselelo nhleka Hayi butwat. buto wa mina minjani Hi pfukile ngoba. hi pfukeli buto wa mina Namuntlha ku ve mexithava nkosi. no ami amukela Kenza Butwat bonana, ka mhaka ya Eskom ne? Hi lava va hakelaku gezi, moni veka ku lava xavaku gezi, va fela na lava nga xaveki. Ivi after that va fela na lava va nga ka vurhangeri bya swa magezi swi ku yinini va ndlaku manyala. Ivi makumba ku khampani yi kolota mali yo karhi hi nga swi tivi leswaku hi fikise ku yini ivi hi makumu loko swi fanekele khampani yo yaleyo yi hakela swikweleti leswiya ku fanekele ku operisiwa hina laha hansi laha hi ku tlakusiwa gezi because hi mavonelo ya mina gezi is a basic need hi ku ya hi matiko man'wanyana gezi ri chipe ku fana na mati the way mati hi ma hakerisaka swona laha because it's a basic need hi nga hanya handleni ka gezi so a ri fanekelanga va ri durha the way ri durisaka swona loko mo ya tindhawu ta ku fana na vu Mamelodi mi heta ku hi mexina ku na ndhawu leyi va swi tivaka na ku i ti-illegal connection they're not doing anything about it a va yi va ya ku fika lahani va ku mo hi on hi suselela ti-illegal connection so that yi ta kota ku reduce usage leyi nga koho already yi ndla ku gezi ri hi durhela ti tele a hi Mamelodi ntsena tindhawu ta ku tala around Gauteng lava ngo ti-connectela gezi because wa ku Eskom a yi la ta hi tisela gezi van'wana va chava no xava transform va ti connectela gezi leswo a va hakeli helo van'wana loko va hakela ka vanhu vo huma matikweni le handle tolweni wa masiku ni mi twa mi kha mi quote ka Twitter mi ku n'wanyana hi loyi yi ri xavisa gezi what are they doing about that because munhu walowo i threat already ka Eskom because i le ku endleni ka vukorhokeri lebyi byi nga hlanganeki helo na Eskom lebyi yisaka yo Eskom yaleyo ehansi loko mo cheka nambara ya vanhu lava xava gezi i yitsongo ngopfu ene vanhu lava va xavaka gezi va khavarela munhu un'wana na un'wana lava va lava va manyala hi ku whenever swi nga fambi kahle ka Eskom va fositela ku okay hi ku n'wina mi le ku xaveni mo hi tlakulela n'wina hi ta kota ku pfala leswiya so hi ta tshamela ku pfala manyala ya vanhu na hina hi ta dlina hi va joyinile phela loko se hi swi endlisa leswi kwani hi ta dlina hi nga ha afford i ntiyiso ngo sweswo hi ku swi ya kwala ka ku hakatsongo vanhu va ta ya va kha va tlhela va nga ha tikumi va ri ku xaveni hi fikelela kwalani ku hundza hi ya ka leya mati botfet a ni swi tivisa ku na malembe mangani nga tshama ni twa ku va ri ve le ku makeni ka damu kumbe ve le ku extendeni ka damu because of ku ta dlina ku va na shortage ya mati in the next 5 or 10 years to come ku tsema malayini kuma ku switandi swa nyuwani vanhu hi le ku taleni mara ti-reservoir le ku tliweni ka nchumu leswi swi vulaka ku loko ku ri ku hi sweswe swi ta vula ku in the long run hi ya va na problem ya mati leyi hi nga lava ku fanekele loko hi fanele hi feyisana na leswi kuma layini hi lamawa va le ku endleni ka malokixi ya nyuwani va le ku tsemeleni ka vanhu stand immediately va heta ku va tsemela what is the basic need va boheka ku va chelela mati but then what are you doing with the reservoir a mi le ku kuriseni na mi le ku serviceni ka michini liyani na loko mo cheka michini ya ko yaliya yi nga siya vo va lava mi ku hambalavi hi ku va na xihlawuhlawu mara lava swisiwana ku ndla nchumu va ndla nchumu hi loyi meyara wa Pitori a ni voni xa rhongo Pitori nga service yin'wana ya kahle ngopfu comparing to Joburg mara va va n'wi lavi hi ku a ni ri a nga fiti ka rini ka nani ya ka team ya Panyaza i boheka ku va phushiwa suka ku ta kota ku tirheka i obstacle yeah no i le
ile ku phushiweni loko mo cheka mata kwale Pitori mo yivona ku njani loko me ta ngena Pitori famba me vona Joburg loko ku ri ku impela mpela anga tirhi why va nga compare na Joburg va vona ku okay which one is the best and then deal with the mayor in the correct manner wa Pitori ile ku zikumeni va ri service a Pitori as far it's way better than Joburg mara wa Joburg a va vulavula nchumu yena just because yini I wa vona va ta kota ku control nkarhi n'wana n'wana lowu va lava ku that is why mkuma kona sweswona va try ku lata ti fita in because haleni pipe ya mati pfalekini ya ku chulula mali so yi fanekele ku pfuleka ku va a free range ku loko se ku hela 5 years se yi fana na Zimbabwe na ya na metro but me Khensini makwawo 0860002543 indlela leyi n'wina mi ri yini kona mi nga kona hi leri hungu ro vava hi leri va ri ni twa mhaka ya mpfumaleko wa mati ka khakhala ku ya fika ka hlomela hi hava mati mara ku na mati leyi a nge le ku halakeni siku na siku ene xirilo xi fikile ka mukhanselara wa hina ve ri va ripotile ka mupani kambe a ku na nhlanga leyi balekaka ngati mati ya nga va ya fika le ka Mhlabavhelemi hi ku khuluka swi na n'hweti ya kha ya halaka a ni rhumela video ni na video la ya komba sweswo mati ya kha ya halaka ku na vanhu va pfuka ku na mpundzu va ku va ya ku tirheni mara ku tirha ka ko va tirha yini hi lomu mati loko kalakeni I video leyi ni nga rhumeriwa yona leyi yi ndlaku mpfumawulo lowu twana hi leswi xiphiqo xi nga kona mati ya tlhumi mandleyi nga ri ku na nhlangasi kwala dan'wini ririya mara ku na vanhu loko wo vutisa sweswo va ku na vanhu va nge le ku tirheni ku mi swi vitana yini ve ri ku na director wa mati sweswiwa I na foni leyi yo petsa laha nga koho sweswi ma le ku halakeni mati la vanhu va ha mati loko mi vutisa ku mi tirha yini hi vaxumi mi xume yini sweswi futhi ka mupani ku busy a ni sweswi ku busy nkarhi wa va straight line na va third term va ta swi vona nkarhi muni swa mati ku busy hi rini maka ma halaka mati lama I ri ku na n'hweti mi yingiseni maka ma halaka maviki ma ripotiwile mara va le ku ndleni nchumu tolo va horile amukeleni un'wana mi yingiseri loyi nhlekani ka ha ri na munhu la 0860002543 emakumembirhi timinete ku pila ora ya 12 nhlekani mi amukeleni ka munghana lone hi mi amukerini Ayi emfukini papa mina hi pfukile hi ngovo awa hi pfukini ha Kenza hayi nona Kenza khalanga ni bavandla ni veyelela hi ku ongeti leswi hi ka hi ri la hi swona tolo mpfuke mi kuma tinhlamulo ta kona namuntlha ku hava na xin'we a South Africa hi nga xi vulavulaka sweswiwa hi ku South Africa yi tshamisekile ya ha ri na ti-problem to tala hi nge teki mali yo tala hi ya hi huwisa ku landza vanhu lava nga lova mara a ni tlheleli ka yona Eskom leyi vulavulaka yona namuntlha khalanga ni tshama Soweto mina ni tiva swinene in and out Soweto ku na mikhukhu yin'wanyana yo tala swinene tintambu leti nga bohiwa laha michuku wa kwala na kwala ni nga mi hlayela tindhawu teto hinkwato ka tona va hindza hi kona masiku hinkwawo va Eskom va hindza hi kona maphorisa va hindza hi kona maphorisa ya Joni va hindza hi kona maphorisa ya Panyaza kwala ya hi vulavulaka hi kona ivi loko va heta minduku va ku ri nhongwe na vaaki gezi ri ta tlakuka ri ya tlakuka njhani swi tikomba ongeti a va na ntshikelelo wa gezi mhaka ku tindhawu leto ka ti nga hakeleki gezi va ti tiva Soweto hinkwayo ku hava laha ku hakeriwa ku gezi why ku fanele ku fa vanhu lava tshamaka madorobeni ivi lava va tshamaka amalokixini va nga hakeli gezi ra kona loko ku ri ku karhi leri wa yona vhoti leya khalanga va nga yi votela va nga tshembisiwa swona hi nkulukumba Mandela ku swi ta va swi ri swa mahala nkulukumba Mandela a va ha ri kona loko ku ri ku va siye ti-problem atikweni se nkarhi wa hina vaaki ku hi fanele hi sala hi lunghisa ti-problem gezi rona khalanga Eskom yo fanele ku ntshenyana ku ya henhlanyana ku ta tlakusanyana hambi ka tlakusi ti-percent leti va ti lavaka a hi ri na kwala vusiku na nanhlikani hi ku a hi na gezi ra tsematsema gezi ra famba ni kombetela Eskom hi tintiho ni tlhela ni kombetela na vafambisi hi tintiho ku loko muku mali ya Eskom yo fanele yi tlakusiwa ku ve hi ku na vanhu lava ka va nga hakeleki gezi mi vula yini
loko muku gezi ri fanele tlakusiwa mi tlakusela yini ku ve ku lava va nga lo tshama va nga ri ku hakeli leswi vulaka ku loko mi tlakusela lava tshamaka madorobeni lava tshamaka vo Soweto va Thembisa ne le kwini ri kwini swi aka vona se i 0-0 ve nya hakeli na pini i yini xi chaviwaka kwala ka tindhawu toleto ku vulavurisana na vona leswaku vanhu va nga tikeriwi hi kota ku ringana hi kota ku fana hinkwini kwalano ka ku swi fana na sweswi professor va nga swi tsala la aka hi vulavula hi swona ncindani swa ku minkarhi ya ku tala swi leswi endlekaka ka tindhawu to tala swo fana na loko munhu a kha a pfulele phayiphi mati ma kha ma nghena ka bakiti leri nga boxeka ivi a ya ku hayi phayiphi leyi nga ra yi le ku tirheni kahle kumbe bakiti hi ro ri nga boxeka ya datswana ku mfumo wa hina a wu languti swona wu swi vone kahle ku bakiti ri tala ri le ku pfuteni bakiti ri le ku pfuteni ra tiveka ku ri pfutela tindhawu tini loko mo sungula va koleka timiliyoni leti ya ti nga kona tindhawu leti ni vulavulaka hi tona khalanga a swi nga bohi ku va ze va ku va ngetela mali because of mali leyi va lahlekelaka a Soweto hi vulavula hi tibiliyoni a month i tibiliyoni leti va lahlekelaka ene ku ve i ncini xo hlawuleka hi Soweto leswi swi endlaku ku swi nga fanele ka Phaphazela swi nga fanele kwihi ne le Rotterdam kwele i ncini xo hlawuleka a ku tshami vanhu vo fana hina laya ni khalanga ku pfuleriwa gezi a Mkhukhwini ku tlula ku pulakiwe ku na hitara yin'wana yi endliwaku hi le Shesha Troli yi pulakiwa day and night yi nga timiwi ku swekiwa mihodi dyambu leri hinkwaro gezi ri nga timi vanhu vo ka va nga ri ku ri hakeleleni vo ka va nga ri ku hleketeleleni ivi loko ku fanele ku vanhu va lava va hlamuriwa ku tana mi ta hakela gezi mi ta twa ku nga ri khale va ku ve ri ku hume van'watipolitiki va yime laha ti fana ni yimenyana hi lava ku ta solva problem ya Soweto na sweswi problem ya Soweto a hi si solveka ene gezi reri va nge va ri tlakusa va la ta tlakusela va mani because of swi vula ku vo fanele va vhe va vula hi mavito ku hi tlakusela vanhu ve le kwini na ve le kwini hi mhaka ku hi na tindhawu to tala ti nga lo tshama ti nga ri ku hakeleni gezi a ni ri Eskom va nga tlakusi because mindzuku va ta hela va tima ku sungula mhakeni ya ti-load shedding kwala hi vulavula ku hi ti-load shedding gezi a ri nga fambi ku na vanhu lava tshamaka ndhawu ya Orlando exibedhlele xa Bara gezi a ri nga fambi ndhawu leyi ngopfu mara ku hava munhu a nga ri ku hakeleleni ivi namuntlha va fika va ku ri no ntsengo a wu gezi ra vo ntiyiso ri le ku durheni mara a ku heteleleni ku na voho va nga mbumbumeli ho fanele hi endla xan'wanchumu mara ni kasi ri ndliwa hi yini gezi leri a ri ndliwa hi malahla ya kwala kaya kahlekahle i ncini lexi xi nga ni ta vutisa lava nerisa ku cost driver lexi endlaku ku swi gezi ri durha Afrika-Dzonga i yini hi ku hi nge durheriwi hi gezi ivi mi hi byela swikweleti swa Eskom swikweleti swa Eskom a swi hakeriwi that's why ni kombetela van'watipolitiki tintiho van'watipolitiki tintiho ku hlaya ka miyingiseri ra nga ha ku huma a ku ri no phayiphi loko yi pfalekile va fanele va endla ndlela yin'wanyana mi ta swi twa ku nga ri khale loko va heta ku ngetelela mali yaleyo mi swi twa mi ta twa ku ve ri gezi ku ta va na problem ri ta sungula ku hluphanyana ivi makhati mangani mi twa ku ve ri ku tekiwe mabiliyoni mangani va nyikiwile va ka Eskom ivi un'wana tlhela a jika hi tlhelo a ku hambi ni pambuleli na hi mhaka ku me ni nga ndla ku bye mi nyikiwa mali leyiwani ivi va jika va n'wi pambulela ivi hi sala hi kha hi hlupheka mara ni tsakisiwa hi ku ni hlamulekile xivutiso lexiya xa tolo ku a swi nga si boha na sweswi leswiya hi mhaka ku ha ra swiphiqo swo tala mati lama hi ri na hi tolo kwala tolo ni vulavula hi wona na namuntlha mati ku hava mali yi tekiwe yi landza marhawu laka marhawu a hi ndeni n'wangu ya misava awara ya n'we ya ta ya emisekwini tatana Hlulani Fanuel Magayisa na ma-half card emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela 0860025543 hi ndlela yeleyo a hi ku tumikisela mina ku angula u ku yini khomete timhaka kwala u nga va ku u ri ko eka nhlekani lowu 0860002543 inongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tweni ku hi nga va hi ri na un'wana mingiseri la ke a hi amukeleni loyi nhlekani Aye mhashi mjani efokeni mjani mingiseri ko kesa kuyamukeliwa swa tikanyana ku nghena ndhawu leyi la ku vulavula hi timhaka ta gezi mhashi kahle hi ku loko ni langutini vanhu lava nga khoma gezi ku ya hi vutivi lebyi ni nga na byona a va tiyimiselanga leswaku va nga hi nyika gezi hi ri tirhisa va tiyimisele ku va lava ku ta komba swa ku va na matimba ya ku lawula gezi
loko va lava ku tima va nga swi kota ku tima hi nkarhi lowu va lavaka wona. Ni ta ku nyika xikombiso Mahaxi, hi chele hi transform laniwa. Loko hi chela hi transform va a hi hlengeni mali un'wana na un'wana na hina hi hakelaka hi khipaka swikilipi a hi hlengeni mali, hi hlenga mali leyi endla 120 something thousand, va teka va va ta hi fakela transform. Va ku kinga ya transform leyiwa i ku minti leyi nga laniwa yi tele, yi fanele a hi ri na 2 kumbe 3 ya ti-transform, and transform leyi nga tswa a va hi nyiki yona hi ya yi kalisa hi ta kota ku yi ya kwini transform leyi nga tswa leyiwa. Se the next thing loko va heta ku lunghisa lava va nga bridge va nga va kuma, ku na van'wani va nga va kuma va khipise ma 6,000 swi ku yini a ni swi tiva leswaku ku endleka yini hi timhaka ta ku loko u bridge-ini u kumeka u khipisiwa 6,000, se na loyi a nga bridge-angiki a khipisiwa timali ta ku a ya xava transform, makumu ka swo transform leyi nga tshwa a va hi nyiki ya karisa lexi scrapyard hi ta kota ku hunguta ntsengo, va famba na yo transform leyi henhla ka swo ha xava gezi leriya futhi. Wa swi vona swa ka va tiyimiselanga loko u ya languta varhangeli va hina lava hi nga va vhotela sweswinyana, loko va vulavula a va vulavuli hi ku va ta hi vevukisela swilo, va vulavula hi ku va lava ku endla renewal through political education. I mani ka ANC loyi a nga tiyimisela ku tshama hansi a yingisela un'wana loko a vulavula a n'wi dyondzisa hi swa politiki, hi ku loko va nghena ka ANC sweswinyana loko ni languta laniwa ku na meyara loyi a nghena ka la Bushbuckridge, leswi a swi lavaka ye n'wini i ku loko a huma lahaya va ku i tirhe yi swi vonakala swa ku i tirhe i ri la ku lunghisa switarati, a swi chaya mavito, a swi nyika tinambari kwala makaya la mareva ka hina. Mali leyi faneleke ya tirha laya yi tele ngopfu, swirilo leswi hi nga na swo ku na thanki rin'wana futhi laniwa ri khipa mati la Muratiseng, loko nghena hi structure Muratiseng wa ku tiva meyara wa Bushbuckridge ri halata mati ma ya nghena le hansi xikovanini ka kereke yin'wana leya ndhuma laha henhla laya ri tshama ri ri ku halekeleni ka mati mara a hi na mati la, a hi na mati hinkwako loko suka laha Dwar Slope ku ta ku na thanki laya ri tshama ri ma yi thuma thanki la ma le ku halekeni ka a ku na mati laniwa hi humile hi tona. Hileswaku i xikombiso xa kahle xa ku lava va fanele va tirha ntirho wa ku vona ku mbana mati a va le ku ndleni ntirho wa vona, hi ku lava va mi tiselaku mati ma bulk va kha va tisa ivi lava va fanele va endla reticulation a va le ku ndleni, kumbe va lava mi xaviselaku mati va pfala ti-valve ku mati ma nga fambi tipayipini vo va ta ya mahlweni na tilori ta vona va xavisa mati. Ene lexi nga koho hi mfumo lowu wa hina lowa ni ta wu kombisa hi n'wahava loko a nga swi koti ku cina i ri la hansi ku na swithele wa ntisisa Mahaxi a rivala leswaku na munhu loyi a nga swi koteki ku cina laha ku nga tala vanhu yona leri vona swa ku loyi wa hluleka ku cina, ene loko a hluleka ku cina a nga swi koti ku huma sivela lava koteka ku cina. Wa swi vona i dlawa hi tora hi timeliwa gezi nkarhi wun'wana na wun'wana lowu va wu lavaka vo tima, nkarhi wun'wana na wun'wana lowu va ri lavaka vo vuyisa u nga swi tivi swa ku hi xavini gezi a xava gezi, loko hi xava futhi a hi koti ku sweka hi ro gezi leriwa, loko u xava namuntlha ni ri helile gezi leriya ingaku ro famba hi masaramusi. A va hi siveli ku ri hi ku loko a swi koteka Mahaxi wa mina a va fanele va kuma khampani leyi nga kotaka ku yi nghena va khipa Eskom hi ko un'wana a nga dya mali kumbe va ri Mr Manimani wa le Britain a tsutsuma ya Britain va n'wi vuyisa, loko va n'wi vuyisa laha ka tikontraka leti a va pfuna hina hi nga dyeliwa mali hi ka laha ka Eskom hi ti-10 ku ya ka benefita tiloyara ta mani ti-connected na ti-politician a yi nge vuyi mali leyi va nga yi khipa hi leyi hambi va n'wi belele hi 2 million ka mali la nga yi dya a yi nge vuyi ta pfala laha ka Eskom. Hina hi to fa hi nga ri na gezi hi nga ri na mati hi ri karhi hi vhota hi va vhotela hi le ku hluphekeni. Loko va wu languta statement xa laha loko ni ri lambale henhla laha statement xa ka masipala xa gezi a hi kolota hi sungule hi xava everyday, loko hi kolota hi kolota 10,000, loko xa vuya xi khupukini xi ri 15,000 sweswi hi kolota
49,000 so ani swi tivi leswaku 49,000 leyi va calculate njhani na metweni boti ni fanele kuna xin'wana xi ta mi kavanyeta xin'wana mingiselo me ni khensini nkarhi wa n'wina ni khensini enkombo yeyi banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM n'wana mingiseri hello hi ndlekani akuna munhu la 0860002543 nangana ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi ringeteni loyi hi ndlekani njani Khalanga buto mina ipfukeli n'wana minjani hi vatomi Khalanga a kenzo hlangana roni khoza Amsterdam engoma bona mhaka ndeka ni prophet corruption yi tele ngopfu la South Africa mantisisi a ni mi twisisi kambe vulani leswi mi vulaka so loko mi ku corruption yi tele ngopfu mbula yi hi timhaka ta gezi loko hi va timhaka ta gezi mantisisi aka timhaka ta gezi ku na vahisa lava mi kuma ku va kona electric ma vona va yi connecta and then loko hina hi zama ku ri maphorisa ku na vanhu va hi hlasela ku gezi a ni tshama kona ejoni ku na vanhu a kumba kuma ku kolisa vanhu a hi lungiseni lexi mi vulavulaka hi xona makwavo a mi le ku twaneni kahle a hi lungiseni lexi mi vulavulaka hi xona mingiselo me ta kota ku twa ku mi yisa ku yini mahlweni kambe loko ma ha lungisa sweswo hi kumeni un'wana hi twa ku yini 0860002543 i kumeni hungu timineta hi seba awara ya 13 i nhlekani nhlekani mpfukeni xikolo xa mina mpfukeni minjhani edi mpfukeni botpet mi rini n'we na vulavula hi le ya Silas Bridge meyara wa Tshwane ya ebotpet swi ta hi hlupha a ni mi ta tsundzuka ku ANC a yi khomini Tshwane from 2016 until loko yi ta luza hi ndlela yaliya mara ku cinca ka meyara a ma ni voni ku swi ta pfuna vaakatiko va Tshwane kumbe va Pitori hi ndlela yaleyo still a swi nge hi pfuni nchumu so the best way vaakatiko that's why swi vulaka minkarhi ya ku tala ku vaakatiko if va nga tsakangi hi party yo karhi hi political party yo karhi a va choose party ya yi-one mara leswiya swa ku mina I am a member of the ANC and na swi tivisa kahle ku timember ta ANC hi vona va nga yisa vote of no confidence ka masipala wa Tshwane and va ndle consultation ka premier and chairperson ya ANC ka province a Gauteng and then nele ka national so ni swi tivisa kahle but a swi nge hi vuyerisi nchumu the best way vaakatiko va Tshwane they need a service delivery from the politician from the government official so hi ku ya hi mina botpet ni vona nga ku cinca ka Silas Bridge ku ta un'wana meyara a hi leswi nga ta pfuna nchumu xo sungula ni ta vutisa ku tiko ti-engineer from Tshwane tiko okay hi na challenge ka national crisis ya mati botpet mi ta tsundzuka kahle ku mati va hamba vo xava mati vanhu vo xava mati ka vo tsandzeka ku yisa vanhu mati ma koho madan'wini ri tele na ndoni leriya mati ma tele vo ka va nga swi koti kumbe vo ka va nga swi lavi swin'wana swa swo swimbirhi sa hi na crisis na loko ri ku na crisis yo endliwa hi mhaka ku vanhu va nga le ku a va fanele va hi pfuna hi vukorhokeri byebyo a va swi lavi botpet mi vula swona hi mhaka ku na leswa hi ngo trade redeployment that's why mi kuma ku masipala wo karhi mi kuma ku wo hava ti-engineer wo hava vanhu lava nga na vuswikoti munhu u tiva swilo swa ku ni politician hi yin'wana i challenge leyi nga na yona what was the need ya ku vanhu va le hamasikweni va kuma corona va kuma leswa swa very in cholera 2 years back va kume cholera vanhu va Pitori mantwisisi vanhu va kha va pfulela mati a pipini se swi komba ku hava ti-engineer ku hava vanhu lava yisaka vukorhokeri ka vaakatiko se leswi hi dlayaku xikolo xa mina i trade redeployment mara hi komisa loko hi ta ka mhaka ya Tshwane ku famba ka Silas a ni sweswi ku na vote of no confidence and impela va ta n'wi hlongola a nge he meyara from loko hi ya ku tleleni namuntlha mindzuku ta va nga ha ri meyara mara swi nge hi vuyerisi nchumu according to my opinion xikolo xa mina se mara ni leswi ni swi vonaka i ku ti-municipality ti-government official a va tholi vanhu lava nga na vuswikoti ka ku yisa service delivery ka vaakatiko xikolo xa mina
na mitwa hinkwaswo swi mi swi vulaka kambe mina ni engineer le ka mina le loko phayiphi yi pfuta na swi kota ku boha ni vekela na swilo leswiya swa swikwenganyana ni boha yi nga ha pfuti na swi kota sweswo se mi vula ku masipala hinkwawo sweswiwani ma ku vona laha loko mi nga swi fika power station loko mi kha mi ya ka khakhala ku na thangi laha ri le ku halakeni mati van'wani ve ri se swi na vhiki mi vula ku masipala mupani wu hava munhu ya nga ka pfala ku mati ma nga halaki laha ma kota ku ya le ma lavaku kona ka khakhala ka gawula ka mahlati ka hlomela ni ka ndindani va kona botpet vanhu va khakhala a ni tivi ku why va fanele va yisa vanhu va khakhala hina i ward 18 khakhala gawula miyexe mukhansela wa hina manbuti Agnes Matusi vanhu va mani yini manbuti Agnes Matusi hi vo khanselara wa ward 18 gawula khakhala miyexe se vanhu va khakhala ene ku na va advocate Cedric la i vanhu va lava nga ka masipala se a ni koti ku tisa why munhu a fanele a tsutsumela ka media a tsutsumela ka Afrika va vulavula a tsutsumela ka tiko xe why nga ka khanselara Agnes Matusi a vula ku pfuta phayiphi la kasi n'wana mukhanselara ku na ti-ward committee ku na 3 ya ti-ward committee ka khakhala ku na 3 ya ti-ward committee ka grawula ku na 4 ya ti-ward committee ka miyexe lava fanele va pfuna yini khanselara nge lori ku hi kwihi ku nga na challenge ku na tisankho ku na yinini se a ni nga hleketi ku na munhu wa khakhala fanele a teka that pick a hi munhu wa khakhala i munhu a vilerisiwaku mati ma hangalaka na ku loko ku ri ku n'wina mi vilerisa hi ku a fana a ndle swa ti-ward committee vona mukhanselara va hundzi hi kona va lava ku ward committee mi nga zimela ku va yimelela ni khensini botedi hlayisekani inkomo boto wa mina ene na sweswi a ni ri mukhanselara hi va fanele va boha mati a ni vuli swona na vo va vula va nga va yi fikisini mupani mara a ni phela lexi xin'wana xi tlhelaka xi hlupha tipolitiki ta hina ti yimise swin'wana ti yime hi ndlela leyi loko i ri mukhanselara ka local municipality i seketela mukhanselara ka district loko i ri mukhanselara ka district i seketela MP ka province kumbe sweswo swa ku tani ma vona mhaka ko a swi olovi mukhanselara byela munhu langa ka district ku hey phela mi le ku mati le ku halaki a swi olovi hi xo xiphiqo xa hina xexo a ni swi tivi ku a fanele swi ndlisa ku yini ku munhu a swi kota ku loko a ri ka Greater Giyani a byela wale mupani ku ma hi feyila laha mi le ku tsandzekeni leswi na leswi na leswi hayi mativa mani a hi amukeleni un'wana mingiseri 0860002543 un'wana mingiseri lo enhlekani hlekani khala na minjhani hi pfukeli papa minjhani n'we ku nghena makeni khalanga ku komisa ntwa ingaku loko ni va na tikhumba leya gezi vatirhi va Eskom a va hambananga na vatirhi mfumo va tipurayisi a ni tivi mi le kwihi la mi nga kona langutani network ya n'wina boto wa mina yi le ku tsematsemeni ngopfu mi le tlhelo rihi ra Afrika-Dzonga le Pitori nga ku le ku beni ka moya la man ringeta ku ni timalela a ni ku khalanga Eskom na vatirhela mfumo ntwanga ku va fana ve le kokeni ka milenge loko mo languta swilo swo ka swi fambi loko mo languta Eskom na ti-department hinkwato ta ka mfumo ku fambeni ene loko hi ta vulavula hi vanhu va ka mfumo lava hina va nga veka hi hina loko ni ku va nga veka hi hina ni vula lava hi nga va votela vo fika va hola ku vula ka n'wina loko mi ku va horini ene sweswi ni vulavulaka va horini va chayisini sweswi ene loko no teka foni sweswiwani ni ku ni fonela kumbe MEC kumbe Premier kumbe yini ni nga tala ku twa ku hello ene meeting mara meeting wa kona u le ku hi vuyeriseni yini swin'wana swi le ku tsemekeni a swin'wana a ku na lexi ti komba ku xi ri ku fambeni mina mara mi blame hina hi va vekaka kwala va matipolitiki lava hi nge va hi rhangele hi hina hi va vekaka se hi tsandza yini ku va susa ku ri ku hina hi va vekaka loko ku ze a ni lexi hluphaku ku loko hi ze ku fana na sweswi hi nga ka GNU van'wana va ku va ringeta ku susa ANC van'wana va ku va ringeta ku nghenisa DA van'wana va ku va ringeta ku nghenisa EFF van'wana va ku va ringeta ku nghenisa Mkhonto se hi la xiphiqo fika xi va koho kwalaho swi nge pfuki swi lunghile na South Africa i jowudara un'wana na un'wana u endle ku rhandza
ekhalanga mina la ni tshama kona gezi ne ni ri tirhisa hi laha ni lavaka hi kona ni laha Pitori mina la Mamelodi mati ni tirhisa hi laha ni lavaka hi kona gezi wo fika va koneketa kwalaha kwaleni ya ka Eskom va nyika vanhu hi hakela timali ka munhu hi tirhisa ena a swi mfumo ka hina ni nga ni ri na 5 years sweswi ni nga ni tirhisa gezi mahala vanhu a swi vuli nchumu 5 years mahala ni ri tirhisa hambi no layita grindara hambi no endla yini hambi no sweka manqina no sweka muhori a ko nchumu ene a Mamelodi hinkwayo loko na ta vulavula ntiyiso Mamelodi hinkwayo ku na munhu la xava gezi van'wani va xava a ni ri extension 16 siku rin'wana lexi tshabyanini leyi ku tshama sesi laha va kha va rila hi ku hey ni lava mali ya mavoni va yi vitana ya mavoni kwahala ka n'we kwahala ePitori nga va ku ri ntiyiso loko ni ku hinkwayo ni vula ku vo tala va vona a ku xaviwa gezi a Mamelodi ni nga va no swi veka hi ndlela yin'wana vo tala a na hi le Mamelodi tiko ra hina a hi le Mamelodi ntsena hambi hi le Muruji i kuma ku ri na load reduction ve ri mhaka ku vanhu va xavi gezi hambi hi le Sasalamani kuma ku ri na load reduction ka N'wamitwa Nkambako ka Risava mara ekhalanga mata ku vanhu lava xava gezi etindhawu tihi and tivi ku na vukorhokeri ku hava ndhawu yeleyo mina ni huma kaya ka Madobi ne khalanga ni sure ku tiko leri ra ka Madobi ku nga ku ri vanhu vanharhu va nga bridge gezi no hleketelela ku nga ku ri vanharhu tiko hinkwaro i va ka mani lava nharhu mi va hleketela i va ka mani wa ka mani a ni vanharhu ntsena a ni le ka xiyimo xa kahle a ni le ka xiyimo xa kahle xo vula mavito ya vona mara na swi tiva ni huma kona ve le ku xaveni ka gezi vanhu ve le ka mara vukorhokeri ku hava kwale ni huma kona hi vo vanhu ve le Limpopo ve le ku voteni ene a va vuyeriwi hi nchumu mfumo walowo wa hina walowo a wu nga fuma 30 years a wu voteriwa ngopfu vanhu ve le Limpopo mara a va vuyeriwi hi nchumu mi tsandzeka ku va nyika na mati manene ku ri hi ku mara mi nge vuli ka va vuyeriwi nchumu va vuyeriwa un'wana ngheni na i kwala ka Madobi tolo a ku mapatu ye le ku khuleriweni ka Madobi ku fambiwa kahle tolo kunene se a va vuli ni huma kona mina va khurhela loko ku ri na mkosi n'wi khale mi nga siya kaya ku na tikharakara Wednesday mi dline rini ku ya kaya n'we khalanga ni tshama ni khani ya kaya mi dline rini ku ya kaya ni ku ni nga sweswiwa ni ri na tin'hweti timbirhi ni nge se ya kaya hi yo mhaka swi cincini but se sweswiwani ku khuleriwa vhiki n'hweti yin'wana na yin'wana le ka hina swi nge tshuki swi humelerini fambani sweswi loko mi chayisa mi ya mi hundza hikwalaha mi ta hi xibirijan xixiya mi ya ka vo Madobi Sungani mi ta swi vona khalanga hlayisekani 08600024 hi nga hembi a hi vulavuleni leswi hi nge swi tivaku leswi hi swi tivaku ku na mati yi nge ri ku halakeni a thangini a xikarhi ke le ka Thomo ni le ka Khakhala se swi na vhiki ma kha ma halaka ku na vakhanselara lava ni va tivaka va tirhaka ka masipala wa Greater Giyani na vatirhi va le ku hindzeni kwalaha ha nchumu loko ku ri ku i nchumu va va byeri va mupani ha nchumu swi vula sweswo ku busy leswi ku nga busy hi swona i ti-third term na ti-straight line mati ya le ku halakeni mikeleni un'wana mi yingiserilo nhleka ayi xaka ra mina papa mpfukeni hi vatomi n'wina minjhani iko ni vulavula na Solomitheko Liphumi akaya baba mina ni ta vulavula hi le ya Eskom ya Eskom na swilo swa ku ikolotiwa hi masipala a yi landzi mali yo ka masipala ku na timiliyoni tibiliyoni a yi tibiliyoni leti kolotaka ka masipala ku ri la government ku ri la Eskom masipala i government hi fela yini hina i xiphiqo lexi ni nga xi twisiseki xexo ku Eskom yi ze yi kolotiwa hi masipala hi leri nge yini yi ze yi fika mamiliyoni hi ku ka hina loko gezi yi nga hakelangi vhiki rero ku va ku timiwa masipala wu fike njhani ku kolota ku ze wu fika mamiliyoni vukungundwana xa ku sunguleki ba xaka ra mina hina hi tshama hi rile hinkwa masiku yi ku government a yi endleli nchumu government ya endla tiri lembe na lembe ya khipha budget yi nyika masipala tindzawulo to karhi hinkwato ka
kasi wa hirila hina hi nga kumbi ka masipala wa hi onhela wena hi ku hi wehe u nga ti fix delivery ka hina loko hi ya ka masipala loko hi hirile ku leswi a hi ntirho wa mina i ntirho wa ximanimani ya rilela ka mani ya hi ku loyi u komba loyi hi rintiwo loyi u komba loyi hi rintiwo loyi u komba loyi hi rintiwo a makumu hetela hi maki njhani sweswi Mfuleni va Eskom vete okay hina hi la ku teka account ya wehe hi ku ya le bangi hi ku u le ku tsandzekeni ku yi hakela amatshan'wini ya ku hakeriwa Mfuleni ku hakeriwa Eskom ve le ku ziza no phela Mfuleni loko se yi tekeriwa account yi nge yi koti ku hakela ma-security a le ma-security ya voma comrade yi nge yi koti ku hakela ma-security yi nge yi koti ku hakela yini Eskom a yi nga hakeriwi mhaka yini xaka ra mehe South Africa hi fumini hina hi na misava lowu ku nga wa hina ku ri hi nga endla mintirho hi endla xo karhi na xo karhi lexi xi lavaka sweswi okay hi rile gezi na mati loko u langutisisa ni ngo vulavula ni ri mutshami wa la Bushbuckridge general Bushbuckridge hi le ku rileni hinkwini hi mati loko u vutisa hi na damu leriya laha henhla i Nyakatela hi le ku rileni hi na minkova yo tala van'wandlamari yi tele na a ku na lexi xi humelelaka makumu hi maka njhani hi khomiwa hi mavabyi hi phuza mati na swiharhi ku humelela yini hi le ku lovi ya mbombomela hina hi nexe loko ni vulavula loko me ni tshama la Bushbuckridge na ku vhakachela lava Diyani ni kombela mehe bava kuma ndhawu yi womile ku na mati u ti vutisiwa kahle ku humelela yini nga ku musina se yi lahliwe hi hanya loko langutisa a district ya Sekhukhune liya hinkwayo ku na Dewar Dam layani ya ku na maphayiphi man'wanyana u nghena 2.2 mita u nghena la ndzeni i phayiphi leyi mara ku na mati laya makumu ri to duvuka damu leri ya ri tlhava vanhu laya so byela mehe swa ku humelela yini leswaku xilungwini a hi tweni van'wanyana Dimitri a hi tweni van'wani phela a hi tseni ni loyi mingiseri nhlekani botbet xikan'we na vayingisela munghana lonene a hi xikalaveti mina ni tshama ngana swi vulavula ko tala kwala ni ku hi nga blame government ni la ku vulavula hi le ya Eskom hi nga blame government a hi ti blameni hina vatirhisi hi ku xo sungula a hi xavi gezi mara hi lava gezi ri va ri humelela ri va koho ri humelerisiwa hi yini eka ri nga ri ku xaveni ku tlha ku rhanga hina loko se va timini hi load reduction hina hi nga hakeleki hi complain hi ku va hi timela gezi mhaka ku hi votile a hi government hi hina vanhu lexi a xi fanele xi endleka ngobotpet mara na hina vanhu kambe government yi nyike matimba hikokwalaho ka yini yi nga voni ku nawu wa landzeleriwa loko ya Kliptown kwala Joni kwalano la Mkhukhwini leyi nga koho kwala tlhelo ka Shesha Monument ya Kliptown hi hala inta ku dzonga hala tinhlangeni hala ku gezi ri famba hi ntambu yin'we laha Mikhukhwini liya hikokwalaho ka yini ku nga ndliwi nchumu swa ku vona ku lava va kokaku gezi swi nga ri nawini ku lulamisiwa vona lava va nga bridge va lulamisiwa ivi hi kota a ni ku va ku ri na vanhu lava va vona ku nawu wa landzeleriwa a swi la ku fikelela sweswo makwavo ni la ku ta kwala botpet ni ku hina vaakatiko a ku fanele ku va hina a ni ri hina meyara hina municipal manager hina councilor vanhu lava nharhu lavawa a va fanele va tirhisana na ti-technician ta Eskom va tirhisana na hina vaakatiko hi nghena hi yindlu hi cheka ku hi xihi xibokisana xi nga xaveki hi tsemelela xibokisana lexi nga xaveki a swi le ku ndliweni a swi le ku ndliweni loko ku kumeka ku ebridgini i fayiniwa hi 6,000 yaleyo 7,000 yaleyo yi ta cover a wu nga xavi a swi le ku ndliweni swilo sweswo se loko swi nga ri ku ndliweni i mani government ya kwale a nga ta swi kota botpet ni metweni mani ya mahungweni khensini bot wa mina khensini inkomu a khensa sweswo mikisero Munghana Lonene FM awara ya n'we ehenhla ka nhloko hi kumeni mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa ti tekeni Gayisa tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi botpet ahi minjhani na hi pfukile
la ku vulavula hi le ya gezi gezi hina hi twa ku vava hi rona vanhu vo tala Botpet a va xavi gezi hina hi xava ku gezi hi xavela na lava va nga xavi ku gezi se hina hi fela yini hi nandzu wa van'wani kasi why Eskom yi nga endli ku fana na lexa DS loko u nga xavangi gezi hi vheta ritima oro va thola contractor leyi nga ta famba yi searcha swibokisani vanhu vo tala Botpet va xava lero tala vo lo bridge kwalomu switandini kwalomu a wu xavi gezi loko vo nghena switandini miti yitsongo ngopfu yi xava ku gezi hi nga ha vuli lomu amajoni amkhukhwini ku tirhisiwa ku gezi inkomo hi twa ku vava mani Mangoto Mengiseri Khalanga kulukumba wolo i twa ku vava loko hi nga le ku tweni na loko hi nga ri a ku koteni ka ku fona hi nghena wa vulavula swa vava hi baba ku hi fane hi na njhani a hi swi tivi ni van'watipolitiki lava hina lava hi ngo lo va vhotela ende ma swi tivi hi Khalanga ku ri i vanhu vantsongo va vhotaka leriya rito hi lo va vhotela hambi ho langa ku a hi vhoti va lava va 20 va yi chela va nga ta vhota swi ta decide kwalaha ha ta hlupheka hi fa hi baleka ya ku mara gezi ra 150 hi fa hi xa gezi ra 1000 ke hi tshama matiko swikaya hi gezi ra 150 ra 200 a ri fiki a ri ndli nchumu se hi fa hi xa gezi ra 1000 ke hi tshama amatiko xikaya na swa vava mani Enhlekani Botpet na vayingiseri van'wana mhaka ya gezi ya ta ya kule hikuva la mina ni tshama kona ku nghenisiwe gezi hi 2020 n'wana na n'wana vana geza ku ri hava geza ku ri swo kokotela and then loko swa ha sungula 500 a ni heta n'hweti swi ya swi kha swi ta 500 yo by 3 weeks swi ya 500 2 weeks swi ya swi 500 hi tirhisa vhiki ntsena and then loko i langusa vanhu lava nga la hinkwavo va bridging hambi u hetise ku yini a nge swi koti ize i joyina muzavalazo i joyina hi nkani va ta va ka Eskom va byela ku hi gezi mina ra tla ngopfu va ta kuma kwala ka box ra wena mi 7 5 hinkwayo bridging va fika va nga ndzi nchumu va tlhela va nga ndzi nchumu lava nga rhoma loko hi fonini na problem ya ntambu na mina ndze ni joyina muzavalazo hi ku ndzi ni tshwela hi ntambu va fonela va ta va fika va ku xava ti xaveni ntambu ndoto ina ntambu nge ku xavi loko va fika kuma ku bridge hinkwako vanhu va yi 6 kwala nga kwala va bridging no vutsa se la vona mi ndlisa ku yini vona va ka a hetelangi swona hetele ku lungisela wena izi joyina muzavalazo hi nkani ni nge yi koti mhaka ya Eskom inkomo tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Enhlikani Botpet enhlikani na muhumelerisi wa n'wina kwala Ncindani na mihlekanisa namuntlha mina ni la ku nghena nyana ka leya ya mati mani a ni la ku nghena nyana ka leya mati na mati hi le ku hluphekeni na le Blankwater hi le ku hluphekeni na le Blankwater yo mati ya kala swinene a ni tivisa ku na malembe mangani hi nga tshama hi vona mati tiphayiphi ti kona swilo swinkwaswo swi kona mara mati ku hava hi nga va hi ri na more than 10 years hi nga ri na mati ku na muganga wun'wana va ri Blankwater hi tshame na Ndabezitha a ku na mati a ku na nchumu hi hanya hi ku xava loko u nga ri na mali yo borha u fanele u ya xava ka lava nga borha so hi le ku tikeriweni swinene hi le ku tikeriweni vatini va ta endla tiboholi va ka mfumo tiboholi letiya ti kona ingaku timbirhi or tinharhu ku hala mugangeni wa Block P mara tiboholi letiya a ti supply hina ti supply ya muganga yin'wanyana a hi swi tivi ku problem yi le kwini hi le ku hluphekeni swinene hala Block P a hi kombela kumbexani loko ku ri ku ku na lava va nga hi pfunaka mi hi zamela vona va ta hi leswaku va ta hi mi hi vulavulela na vona ku a hi swi tivi ku hi nga pfuneka njhani ha fa hi mati ya ku xava shem ha fa swinene hi mati ya ku xava a ku le ku lungheni ka nchumu inkomo Nhlikani Botpet na Mahashi kwala a yi twa Eskom kahle problem leyi nga na yona hi ku vona ka mina i ku na vanhu lava va nga byarisiweki vutihlamuleri lava tirhisaka mali ya khampani yaleyo hi vusofa ivi punishment yi ta ka vaakatiko vo tala lava nga tirhiki
gezi leri a ri hlawuli ku wa tirha kumbe wu tirhi loko se ri engeteriwa munhu un'wana na un'wanyana hi le ku tweni ka ku vava a swi antswi ku tlhelela swi chuva mbareni mara phela gezi se ra durha heyi Woodpet a mi ri na Lucas Xidzinga la ka Mphakani inkomo. Hayi Woodpet na muhumelerisi Woodpet eka mhaka ya gezi a hi mhaka ya ku maybe mfumo kumbe maphorisa a va le ku endleni ka nchumu mara lexi ni nga xi vona mina i ku tindhawu ta ku tala leti ti nga le ku hlupheni hi mhaka leya ku ku va na vanhu va ka va nga hakeli gezi i tindhawu leti nga na mkhukhu ti-squatter camp so nkingha leyi nga koho hi ti-squatter camp sweswinyana mkhukhu u kuma ku mkhukhu wa yi-1 u divide-wini wo ti vonela mkhukhu wa yi-1 laha ndzeni ku tshama vanhu va yi-5 so mkhukhu yi le ku hi fakeleni nkingha loko swi ta ka timhaka ta gezi cause mkhukhu liyani u kuma ku yi 50 laha ndzeni ka 50 ya mkhukhu ku na vanhu va ku ndlula 100 ku na vanhu va ku ndlula vo ma 200 so va tirhisa gezi ra ku tala vanhu halava ende sweswinyana loko va suka va landza va ka Eskom va famba na maphorisa fika va tsemela. Okay swi tikomba ku fike ku kavanyeteka kambe xikombiso a Trashville loko u tshika vo tsema tintambu sweswinyana va ku susa gezi mi swi tiva ri nga hela vhiki ku nga humi nchumu sweswo mingisano Munghana Lonene FM khensile swinene n'wina mi nga kota ku va mi rhumela ti-voice note to teleto sweswi ni ya ka buti Charles Hlebela vona va suka ka Nersa lava va nga ta va kha va vulavula na hina hi timhaka leti ta gezi leti ku na vanhu va nge le ku rileni hi timhaka leti ta gezi va ta hi byela ku tanihi regulator va endla yini voho va nghenelela kwihi va fika kwihi loko hi kha hi languta ka timhaka ta matshamele ya swilo hi ndlela yeleyo va vulavulela xiyenge kumbe va Nersa ku nga nkulukumba Charles Hlebela hi vo hi lavaka ku va hi bula na vona ka nhlekano wa siku ra namuntlha timhaka ta gezi ta hlupha va ri the National Energy Regulator of South Africa hi ndlela yaleyo. Hlebela nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Nhlekani ya khensa ku va mi va na hina emoyeni. Timhaka ta nxavo wa gezi na ku durha ka wo swi vulavuriwe ngopfu ha khale ngopfu sweswiwana kha ku njhekanjhekisaniwa hi swona na le Parliament. Ntsengo wa gezi ku va u ze wu fika la u nga ko wu fikisa hi yini tatana Hlebela? Ntsengo wa gezi wu le ku tlakukeni i ntiyiso. I think ba industry ba swi tiva ku ri gezi ri generatiwa hi Eskom lo gezi ro tala ri tirhisaka la South Africa. And Eskom yi na ti power stations yi na vatirhi lava tirhaka le and regeneratiwa from as an example Malahla hinkwaswo swi fanekele swi hakeriwa so ku na ti-cost leti Eskom yi ti incuraka ku va yi generator electricity and those costs ti fanekele ti coveriwa. But I would like to if you can allow me Kurt for ni ka vayingiseri just ku angarhela application ya Eskom leyi vulavulaka yona ku ri I think vayingiseri va swi tiva ku ri Eskom yi submite a application ka NERSA leyi vitanaka the multi-year estimation revenue application for 3 years. Malembe la ya 3 ku nga lembe ra 2025-26 na lembe ra 2026-27 na 2027-28 laha Eskom yi kombelaka ntsengo wo ringana for 25-26 financial year Eskom yi kombela ntsengo wo ringana 446 billion and loko energy regulator yo approve ntsengo lowu Eskom wu kombelaka the tariff did increase by about 36.15%. And for 26-27 financial year, bakombela ntsengo wo ringana 495 billion. And local energy regulator yo approve ntsengo lowu ba u applyelaka or ba u kombelaka the tariff did increase ntsengo wo ringana or the percent to ringana 11.81%. And for 27-28 financial year,
va kombele ntsengo wo ringana 537 billion rand, and loko energy regulator yo approve ntsengo wa gezi wu ta increase hi 9.10%. I think what is important lexi nga na nkoka ngopfu i twisisa ku ri this is just an application, ko va application leyi Eskom yi nga yi submita to the energy regulator. Energy regulator yi ta fanele ku va yi langutisisa xikombelo xa Eskom through the process ta yona, and one of those critical process laha vaakatiko va fanekelaka va participate ku submita comments na mavonele ya vona mayelana na xikombelo lexi xa Eskom ku pfuna vaakatiko. NERSA yi publishe lexi xi vitanaka a consultation paper laha yi nga vutisa ti-question leti vaakatiko va nga ti vutisaka to Eskom. Question to fana na mhaka ya price ya malahla, mhaka ya ti-cost leti yelanaka na vatirhi va Eskom, question leti fambelaka na ku ti-sales ta vona ti famba njhani because va focusa na ti-sales application ya vona, and then also na matirhiselo ya vona ya ti-power stations. Okay. So I think i swa nkoka ni khomeleni nyana katsongo Bucharles kwala, ni khomeleni ntsongo ni khomeleni ntsongo. Iyo maka hi ri na tatana Charles Hlebela va suka ka the national regulator lava va vulavulaka hi timhaka ta National Energy Regulator of South Africa, lava NERSA lava nge ri ku vulavuleni hi timhaka ta ku tlakuka ka gezi na swikombelo leswi va ku swi endliwile hi ndlela leyi. Se tlheleleni kwala ka ku a mi kha mi kombisa ku na ti-process ku na ku vaaki va nghenelela njhani va tisa swivutiso sweswo ivi mi ku swi na nkoka, a mi ku swi na nkoka ku yini tatana Hlebela? Swi na nkoka ku ri vaakatiko va submita a ti-comments ta vona mayelana na application leyi ka energy regulator, ku endlela ku ri loko energy regulator yi ta endla a decision mayelana na application leyi ya Eskom, a ti-comments ta vona ti ta consideriwa before a decision leyi yi tekiwa. So it's very, very important ku ri vaakatiko va submit ti-comments ta vona ka NERSA, and ku na email address leyi va faneleka va submita those comments ka yona, and email address ya kona it's mypd@nersa.org.za. Lava va kotaka ku maybe va nga ti submita va ti dropa a ti-office ta NERSA, na vona va pfumeleriwe ku va nga endla tani. Office ya NERSA yi leyi a Pitori Kulawula House a 526 Madiba Street Arcadia. Or lava va nga kotaka ku tiposa va nga tiposa to PO Box 40343 Arcadia 00883, and closing date ya ku he accept that the comments the first ta November. Ni le ku languteni loko mi kha mi vulavula hi timhaka ta teto ku a ti le henhla ngopfu ka vanhu lava hi vulavulaka hi vona swa ti-email swa a ku na kun'wana kumbexana mi fika kuma ku sweswiwani hi hlangana laha loko hi ri Limpopo hi ta hlangana laha hi twa matlhelo ya vona sweswo na ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku va vaaki n'wina tanihi NERSA a mi swi koti ku ya mi ya vona ku hayiko Eskom khale ngopfu kume bail out kusuka ka mfumo ku nga xibalo xa vona vanhu valava mi tlhela ku mi ngetela mali ka vona.
Eskom mi tirhisa ku yini ku vona ku swilo swa n'wi swi nga pfutapfuti hi ku loko se mi nga mi nyika swikombelo leswi mi fanele mi nyika swikombelo mi kha mi byela ku i ncini xi nga mi swi vitana hi ti-cost drivers leti n'we tanihi nerisa mi kota ku ti vona ku hampela leti hi toho sweswi loko ni tshamela Bootcharles ni le ku ti vutiseni ku hikokwalaho ka yini hi nga durheriwa hi timhaka ta malahla kumbe malahla ya kwala kaya kumbe a ma hoxi xandla ka ku tlakuka ka gezi loku. Yeah, I think kombela ku addressa issue leya ya ku vaakatiko kumaka ku ava nge swi koti maybe ku submita ti-comments teto ka energy regulator va nga endla njhani. Lexi naso yi nga plana ku xi endla xin'wanyana i ku va hi va na ti-public hearings ka ti-province hinkwato leti ta kaya ta la Afrika-Dzonga kusukela hi ti-18 ta November kusukela hi ti-4 ta December. If everything goes according to plan and ku ta va ku ri na vaakatiko lava vulaka ku presenta a Limpopo, for example, hi plane ku va eLimpopo hi ti-29 ta November. So yes, ku ta va na ti-public hearings and leti ta va ti ri physical or in person public hearings that have been leti ti nga planiwa. But it is also important to indicate for these public hearings titata, for example, Limpopo, if ever kuna indication, from vaakatiko or vaaga tiko vale Limpopo kuri va kona lava lavaka ku va nga register ku va ta present ka those public hearings. So ku tlhelela ka question leya yin'wanyana ni nga yi vutisa loko NERSA yi accessa application ya we also do our own analysis in terms of what they are requesting, and it's through that analysis la hi vonaka ku ri ntsengo lowu va kombelaka ku fana na as an example ku malahla wu le henhla ngopfu because of 1, 2, 3. And I'm sure the committee in the past, NERSA I tshama yi nyika Eskom ntsengo lowu hi wu kombelaka eka energy regulator. It's mainly because there is that assessment the energy regulator or NERSA yi endlaka ku vona ku ri Eskom yi recover what is due to it, and akuna sort of threat ina mafura leri nga ngenelela. ya twana leyo kambe ha ri kwalano ka ku Eskom vayingiseri lava ka va nghena la very Eskom yi na swilo swo tala leswi swi nge le ku pfuteni. Eskom ya swi kota ku generate gezi mara yi nga swi voni ku gezi leri nga ri generator ri tirhisiwe ku fika kwihi, mbuyelo wa kona wu ndlisa ku yini leswaku yoyo generator gezi va kha va yivela gezi ivi ku va na vanhu vanharhu lava va nge le ku hakeleni yi ta kombela 100% ka NERSA va va nyika 60%, hina hi nge le ku hakeleni hi ri vanharhu, mina na Bootcharles na Ncindani hi va hina hi nge le ku hluphekeni, vanhu va ri ku pfutapfutiseni gezi la a mi ngheni ka sweswo n'we tanihi NERSA to say n'wina Eskom a mi twa mi kombela mali kambe sungula mi vona leswi loko mi kha mi endla ti-assessment ta n'wena. No, swa langutisiwa sweswo swa langutisiwa lawa ngaku ku na ku pfuta kona. That's why Eskom ayinikiwi mali leyi yi kombelaka hinkwayo. Some of those things leswi swi langutaka i wa ku no, but a yi nge make mali ya so because la ya ka pfuta and a ku fanele ku va n'wina mi pfalaka laha ku pfutaka kona. So for mi nga pfalanga ku va ku mi nga pfalanga laha ku pfutaka kona
ayingemniki malele. So sala mkhisiwa sweswo. But I think maka ya ti illegal connections ku vanhu va nga hakeli gezi, I think i challenge leyikulu leyi Eskom yi nga langutana na yona. And I think va na ti processes leti va ti implementaka to try and ku va address. But loko swi ta ka hina in terms of ku he va yela decision in terms of mali leyi va yi kombelaka ka energy regulator ya swi languta hinkwaswo sweswo. Se ni kumbexani xivutiso lexi a hi fanele hi sungula hi xona, n'wina tanihi NERSA kahle mi yimela mani? Nkoka wa n'wina wa ku mi va koho i ku mi ta sirhelela mani, Eskom kumbe vatirhisi? Ntirho wa hina as NERSA i ntirho wo tika ngopfu. Ntirho wo tika ngopfu because as a regulator hi fanekele hi vona ku ri hi balansa ti-interest ta vatirhisi va gezi. Hi fanekele hi vona ku hi balansa ti-interest ta Eskom, because under Eskom na hi fanekele hi va sustainable, hi kota ku ya mahlweni na ku generator a gezi. But on the other hand, hi fanekele hi vona ku ri amali ya gezi leyi vaakatiko va hakelaka it's affordable, so to say. So our role is to balance those interests, of end users, consumers, and of Eskom, as well as investors. Yeah, which is a very, very difficult balancing act. Yeah. So imani teka tlhoko makata mahungu ni lava hi ta hetsela no lava ku vutisa xivutiso xin'we no lava ku teka tlhoko makata mahungu ivi hi hetsela Bob Charles. Kumbe nga pfa mi lunghisa nhlamulo ya koho laha ni nga tshama kona ni ri balancing act leyi mi yi tekaka ya mitsandza tanihi NERSA hi ku Eskom yi ve nghena ka timhaka ta vukungundwani na yini hinkwaswo yi lava ti-bail out na hinkwaswo sweswo. Ti-bail out i xibalo xa hina Bob Charles. Kambe hi tlhe hi tlakuseriwa ro gezi rero hi nga bail out a khampani a swi vulavurisani sweswo hi leswi swi vula ku hi hakela kambirhi hi ka hi pfuna khampani yin'we leyi n'wina ma ha lava ku kumbexani yi tshamiseka kuve a yi le ku tshamisekeni yi le ku pfuteni. Kambe mo ni khomela tani mi ta vuya mi ni hlamula loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu hafu ku bile awara yan'we a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yi yimisekweni. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Charles ni khensile swinene ku va mi ni khomela riqingho rero lexi xivutiso no tshembisa i xo hetisela mi angula mi ku yini ka mhaka yeleyo ku n'we mi le ku ni pfumeleni Eskom yi tlakula ti-percent kambe ti-percent ta nan'waka i mani i 4 na 36 mi ta hi byela kambe ku ve hi va nyika bail out hala tlhelo a va na mhaka ku mali ya vo va yi tirhisise ku yini swi tivekile swi kona le ka state capture report ma ya mahlweni va nyika mali hina hi ya mahlweni hi durheriwa. Loko hi durheriwa lava va tumbuluxa mintirho va ha swi koti ku tumbuluxa mintirho vanhu se vo ya va nghena vusiwaneni mi ri yini? Lexi ni nga xi vulaka Buthet i ku ri as NERSA in performing our mandate we are guided by the Electricity Regulation Act and the electricity pricing policy and the other regulatory frameworks. And the key thing, even though mavonelo ya n'wina are contrary to what we think, we are doing our best, to facilitate that fair balance between the interests of customers, end users, licensees, and investors, in the electricity supply industry and the public. So
as I indicated, it's a very challenging, kind of task in terms of striking, that fair balance. But yes, we are, doing our best to strike that. In terms of, the issues that illegal connections, there was bailouts, there was corruptions that are alleged to be taking or to have taken place at Eskom. All those things, but the energy regulator when making the decision, they are taken into consideration. Come at the percent 3 later about the debate parliament 3 this year it iman lembeler tako iman sindisa ko mubulati kasenta dati minga Eskom ngetel minga pfumela mi pfumele man na man kambe sweswi ifike kwi let Eskom inga apply that one. No leti ngwe minga amiseva na tariff leyi se minga ite Eskom hile le yava ka va jega sana parliament ka hari leswi Eskom yi nga applya na amseteka xiboho tani NERSA. No, I said the dashboard. Okay. I said the dashboard. Okay. Yes, I said the dashboard. Hi leswi ya mi nge tirhisi ta va na ti-road show letiya ku famba ku va na ti-public participation na lava tsakelaka va nga pfa va tisa swikombelo va rejistara ku kumbexani mi nga ta hambi ku ri Limpopo kumbe Mpumalanga kumbe a North West kumbe sweswo sweswo. Yes. Okay. Yeah. All right. No, let me tell you Charles ni kese swinene man nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta na mina ni ta tsala ni ta kota ku mi byela ku ni la ku presenta la Limpopo ni nga ha ri muhaxi se ni ri munhu loyi a durheriwaka hi gezi le handle le ngakhensa ngopfu Kalanga. No inkombo Charles a khensa swinene I khensa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM va vulavulela va National Energy Regulator of South Africa NERSA inkulukumba Charles Hlebela seke hi le ka pfulela u tshika sweswi 0860002543 namuntlha ka Afrika wa vulavula hi fambisa sweswo ku ya fika kweli ka awara ya 2 hi ndlela yaleyo kasi ke eka dzumba ra mina namuntlha hi ta va hi kha hi bula mina hi ta va hi kha hi bula na tinqambi letiya ti nga ka xiyenge xa best Xitsonga Afro Pop hi ta va kha hi bula na tona hi twa ku ti ri yini ka n'we tanihi vaseketeri va toho ngopfu loko swi ta ka timhaka ta ku va mi ti hlawula hi ndlela yoleyo handle ka sweswo mundzuku Afrika wa vulavula yela Munghana Lonene FM yi seketela ku tlangeriwa ka Minga Day hi ndlevukosi bya ka Minga yi rhamba hinkwavo vaakatiko va ka Minga ku ta tlangela no khulungela swin'we Minga Day hi Ravuntlhanu ku ta tlhela ku xiximiwa vaxisati lava beke swigingi swi twala etikweni ra Afrika-Dzonga na le handle ka tiko swivulavuri swa siku swi katsa Tsakani Maluleke Auditor General of South Africa Mayor wa masipala wa Vhembe Frida Nkondo Hosi Xilungwa Minga wa vumbirhi Professor Tinyiko Maluleke Chancellor wa TUT ku ta va ku ri na vunyanyuri byo hambanahambana kusuka eka swiyimbeleri vacini na vatlhokovetseri ntirho lowu wu ta sungula hi awara ya 10 nimixo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela swi kahle ku va na tinqambi ne ka hina loko honla ntirho hi ku Mathebula Day ku nga yi ko bodyguard Dingane David Mathebula a ni la ku kumxana hina ka Mabasa ne ka Mabasa va kona no mani huma ka swona amukeleni muyingiseri loyi nhlekani mabeni ma hengani kona wa ka hina ka vako iko mthondolo ma epfukeni mjani boto mina kona man akhenza botete mati ava hetimeli la joni ava hetimeli tile hi botete mati la joni amahowise botete botete loko pahla yi hlantswiwa botete ku pfuriwa phayiphi basisa mati lamaya ize xi ka ha vonaka na xisibi ematini botete ma ri gasini pahla yi ri gasini mi vula njhani heso mo chuluwa ma kha ma huma musi he vanhu mo chuluwa ma huma ma tlhela kwale drainini botete
pahla e ze e bona xibe xi nga ha vonaki se e vona mati tsere va ri vo basa a pahleni Bothphethe mikumba ho paka henhla ka gasi Bothphethe xi basisiwa hi ndlela yaleyo Bothphethe tele muhori ko cheriwa muhori a ndichini ku pfuleliwa xiphayiphani mati ma henhla ka muhori u ze u basa ku cacaca Bothphethe so mati a ma hetimeli mati a ma wisa Bothphethe swona swi tovava mara hi ku ya hi mina Bothphethe mati la Joni a hi hakeli and a hi na mhaka na wona so swona swi tovava Bothphethe hi mhaka ku na vanhu lava kahlekahle ingo lama masababusini va hakelaka mati hina va tshama lokixini yo fana na vo Soweto vo Tembisa kwihi vo Alexander mati Bothphethe hi ka ntiso a hi hakeli and so leswi a swi ta gina swi va affecta na vanhu lava va tshamaka ndhawu leti va hakelaka mati ma swi vona so obviously Rand Water kumbexani Joburg Water leyi hlayisaka yi supplyaka mati Bothphethe loko mati va kha va hala to endlelele ku ri ku a wu vuyeli hi nchumu ta swi kota njhani ku kumekha va mechina tiphayiphi ta wena ta swi kota njhani ku mechina ti-reservoir ta wena Bothphethe so mati hi Bothphethe hi ka ntiyiso a va hetimeli mani mati hayi loko ku ri ku eri mati mo wisa n'we and impela mi nga mi ri ku wiseni mi nga mi ri ku wiseni na swi tiva ku nga ri khale hi ta n'wi kuma sesi Makinosi Maruwe i ta vula ku nga ri khalaku sweswi nga sungula nguva ya xiyim'un'wana se vanhu va le ku wiseni mati ha swi tiva sweswo leswo ku mi wisa mati n'we kambe van'wani a vo wisa mo ka ma nga yi un'wana hi loyi Nhlekani Khalanga minjani epfokeni sesi minjani n'wina efokeni exikalavito safonaka mina ni la ku commenta hi mhaka leya gezi leyiwa mina hi mavonelo ya mina hi ku i ntiyiso hi le ku hakeleni ene vanhu lava hakelaka i vantsongo a hi talangi loko mali leyiwani yi khupukisiwa ku khupukiseriwa hina ntsena leswi ni swi vonaka ni vona Eskom yi nga ri ku tirheni loko swi ta ka ku hlengeleteni ka mali aka community ma vona because a ni nge vulavuli na swi twisaka ku na swa mikhukhu lomu ku nga bridge na swin'wana na swin'wana but ku na malokixi lama ya khale va chava no nghena ku na masocha la tikweni ku na maphorisa wayi va nga kombeli vona before va ku va khupukisa mali wayi va nga fambi va escortiwa va rindiwa va hoxa ti-split meters hina van'wani lomu hi tshamaka kona hi hoxeriwe ti-split meters mita liya ya le jaridini a ya ha ri kona i lo sala na michini luwa wo hoxa gezi ntsena timita letiya ti-bridge-waku ti le palini le henhla le switarateni leyi a ku bridgeki ene hi le ku hakeleni ene gezi ra kona va tele ku va khupula a hi kuma R100 la a Glen a hi kuma R100 a wu kuma 42 units va tele ku va khupula hi April ivi yi khupuke hi 5 units yi chike hi 5 units hinkwayo R100 se yi kuma 37 units in a way that abakhuphuli ntsena mali yo xava va tlhava speed up na michini ku tsutsuma ngopfu gezi leriya ri hatla ri hela because michini leyi nga fika hi yona loko hi fika ka tindhawu leti hi tshamaka ka tona mativa hi 500 a wu heta n'hweti i nga complain ma vona so loko va lava ku hlengeleta before va ku va hleketa ku khupula a nge for example no nyika example no kuma ku ri vanhu lava hakelaka kumbexani i 30% la June ntsena and then 70% hinkwayo a hi le ku hakeleni loko yi khupula swi vula ku mali yi fanele yi humesiwa hi 30% leyi nga ku hakeleni why va nga ngheni ka malokichi lamaya ya nga bridge hetela va upgrade michini yo ku nga bridge
kufana leyi ya ximanguva lawa kufana leyi ni nga hoxeriwa yona ku ri mali liya va yi lavaku liya va nge va la ku khupula ku laveka timali ta yini teti tiviwaku hi vona a va ta tikuma loko va upgrade tindhawu letiya a va hoxi michini yintshwa loko hakeriwa timali letiya va ti rilelaku va ta tikuma why va nga it looks like they are sleeping on the job amatshan'wini yo va huma va upgrade i timitha laha letiya vanhu ku ri vanhu va kota ku hakela a va le ku hlupheni hi swona lero swa nandziha ku ri na va loko va khupulela hela van'wana mati va Boetpet a ni sungula na last year na this year ku ri ni heta winter hinkwayo hi tara ni nga layitangi it was the first time ena a joni ka titimela even a xirhambu lexa xi ri kona voma last week se hi leswo swa hi toloveri na n'wana hi toloveri ndlwini hi tshama hi tigawuni na mikumba loko hi langute TV ma vona loko ya kamareni hi ta nghena kha ku titimerisa sweswiya hi ta ku pfumela hi tlele nkarhi wun'wana nhlikani yindlu ya titimela loko ma kona loko ve ya handle nakona ti le ku vuyeni so the only way to keep warm loko nga ri ndleni ka nchumu a no tlhelela mikumbeni loko ri weekend munhu a nga yangi tirheni loko i twa ku ni tshamini langeta TV but ni le ku freezeni i gcina i ya mikumbeni i ya tlela to keep warm ma vona so loko mali liya va yi lavaku ni vona ku ri va nga yi kuma loko vo nghena loko ve va chava a va escortiwa va rindziwa va kha va upgrade timitha letiya ti bridgekaku ti susiwa makhumbini ya endlwini ya hina ti susiwini ti le switarateni le aka tipali leti andlwini hi sele na michini lowuya wo hoxa gezi ntsena loyi kota ku monitara i vona ku gezi leri nga sala ri le kwini leswi vulaku from hi April leswi va nga khupula ti-units from 42 units ti yehla ti ku 37 loko se va khuphula 40 next year a hi nge kumbexani ta tlha ti yehla hi 5 yaliya swi vula ku ri hina hi ta sala 91 units hi 100 rand ma swi twisisa ene swi ta va swi kha swi durha ngopfu loko nga vulavula mutani ni le ku tlheleleni ni languta ku hikokwalaho ka yini va nga landzeleli swo fana na tikhampani tin'wana ku na lava hi nga ta ka hi nga va vuli hi mavito mara hi vona ku TV ya vona loko nga kalanga va tima kwala na kwala ene a ku na nchumu immediate ene futhi xin'wana papa lava va ri ku hlamuseleni lava mi nga va rhamba lava va ri ku hlamuseleni sweswi a ni va twi kahle a ni va twi leswi va swi hlamuselaka loko va ku va langutini swiyimo swa Eskom ku ri va ta hi tlhelo rini a ni va twisisi Eskom yi yini na yi ya installa ku hlengeleteka mali liya va yi rilelaka aka tindhawu leti vo ka va nga kumangi nchumu ni tshama ni twa aka xitichi xin'wana ni yingiserini endzhaku ka loko City Power yi ku vanhu va fane va hakela ti-admin fee ta 200 every month yi yingisela ka xitichi xin'wana a va vulavula hi swona va vula va ku City Power yi nyikete list leyiwani ya vonisa ku yi kwini na le kwini lomu ko ku nga hakeleki va ku a Tshepisong for example vanhu lava hakelaka hi 3% hi list leyi humaka ka City Power a Alexander ku hlayiwe ti-extension tinharhu a ni nge koti ku ti landzelerisa kahle vo 54 53 a na ha swi tivi ka ti-extension teto extension yin'wana a va kumi nchumu total is 0 payment leyi va yi leswi vulaka that section hinkwayo yi bridgini leyin'wana only 1% is paying the other one is only 3% paying so loko ya va upgrade michini va oxa michini mintshwa ku vanhu swi va tikela ku ri va bridge a yi nga ta vuya mali yaliya va yi rilelaka a yi ta vuya hikuva vo lava vuya mahlweni va teka mali ka va lava va nge le ku hakeleni va kha va nga ri na mhaka ku leyi pfutaka yi pfutela kwihi mina a ni vonisa sweswo mali ya va yi rilelaka a va famba upgrade vanhu va ta famba va xava gezi va kuma mali ya va yi rilelaka amatshan'wini yo ku khupuleriwa vanhu van'we ntsena ene xin'wana Boetpet ni chekini la ka inthanete a ni ri ku secheni ka ti-contact number ta public protector yi fane yi hi lwelele ku ri so tinambara ta kona a ti tirheteli hinkwato ene na email address ya kona is not clear ku yini lero they don't update information ya vona la ka internet hi kombela ku ri mi hi kumela ti-email address ya straight yo hi kota ku complaina public protector is time ku ri a suku yima a hi lwela hi mhaka ya Eskom because ku huwa hi yina ma vona sesi wa mina ni mi khenseli swinene i ta endla tani na tshembisa mi ta swi twa kwala moyeni ta mi byela ku swi endlisa ku yini swa public protector a khensa swinene
akhenza botsalanga baba enkomo sasomingisa mngana nona kule kutikeni ani ngwembiriji na mituchu vanhu ngele ku xaveni gezi va swi twa ku kule kutikeni landela chava hi tara yi nga ha tirhi yi ti tshamela hi ku i ta ku yini munhu wa Xikwembu n'we wa birija na nchumu sosomingisa mngana nona FM minute ayiseba awara ya mbirhi mahungu misava na tatana hlulani fano magayisa ivi kusuka kwalano ni ta va ni tshamela veri IKRC hi basi se ni ta va ni tshamela hi hetisa dzumba na mina swin'we hi ndlela yaleyo ku fika laha ka awara yanharhu nhlekani lowu kambe hambiswiritano hi ku timingisa ra mina 0860002543 un'wana mingiseri hi loyi i nhlekani mpfukeli bota mina hi pfukeli n'wina minjhani hi pfukeli a khensa a ni kombela kusuka nteke leyi ya mati hala joni ya hello ni mingiseri bot ai yena mahlweni a ni ku tshama Westgate ku na mavona mi nga famba hi ndlela liya ya Ondicas loko mama Westgate mi nga ya Asofeta ku na pipe yin'wana laha loko mi fika ku nghena a Delarey before mi nga fika Newlands ne yi tlhelo ka pato yi tsemeke since last year na sweswi a yi si tshama yi lunghisiwa that pipe yi halata mati every day and i main road ya timovha to huma ka Westgate a Krugersdorp to Joburg va ka masipala va heta kwala every day so no vanhu nga twisisi loko va tsandzeka ku lunghisa ku tsandzeka yini la ku hlupha yini la since last year a ku hluphi nchumu professor va vurile verini leswi ndliwaka hi timasipala ta le Gauteng swi fana na ku va munhu a pfulele mati phayipini a kha a chela baketini ro ka ri nga boxeka se ivi loko ri ka ri nga tali a ku heyi phayiphi leyi a nga ra yi tirhisona kumbe baketi ri boxekini hi swo va nga ni sweswo sweswi vanhu va ha mati va ta mi byela ku xiphiqo mati yini swi ku tluka swi ku chakala mara va le ku tsandzekeni ku pfala phayiphi yaleyo okay but that mavona ka gezi gezi tirumu ta kala joni loko ti akiwa a ni mfa ku ri mi ya ka masipala va yi approve va planele so tindhawu to tala la Newlands ne kwa tirumu ta le handle ti-cottage and loko mi aka ti-cottage a ni mfa ku ri mi nghenisa ti nga ti nghenisa ti-meter then and va ka masipala va ka City Power va fa ku ri va ta cinca circuit breaker leyi nga laha handle la hi ku leyi nga laha handle I'm sure ku i 40 se ku laveka 60 kumbe 90 ku ri yi nga tirheli so va ka masipala a va ngheni le va ka masipala ku va ta la folks va mi connectela va ku no circuit breaker leyi intsongo ku laveka 60 munhu a n'wi nyika mali a huma ka yena mi ku va ku va ri ti-cottage leti a ta ha tsokintini ka xibokisani lexiya xi nga laha ndlwini ti teka straight ka masipala le a ta ha charge n'winyi wa yindlu se ti charger straight ka pala munhu a ti xavela gezi a ta ha charge n'winyi wa yindlu so swi costa Eskom sweswo botse la sinyana City Power a yi nga famba yi nga languta a tindlwini yi rivala ku cinca ti-meter va rhumile vanhu va famba va nga languta a ni tshama Newlands mina before ku na tshama Westgate laha a ni tshama kona botside ti-meter hinkwato ti-cottage hinkwato ta le handle ti koka straight a paleni a ta ha charge straight from ka xibokisani xa n'winyi wa yindlu andzeni matisisi va ka masipala va tele va fika lava ku na ku bridge-wile ku fonela n'winyi wa yindlu va vulavulana swi va swi helele moyeni kumbexana swi helela moyeni kumbexana mi yo ka mi nga ha swi twi kumbexana va byeriwe ku famba mi hakela kwihi ivi n'winyi va ta lunghisa botside vutisani munhu a tshama ku joni ku ri va ka masipala va endla va ka masipala va famba na tikasi loko ku ri a va nyikangi mali va ya straight a va ha hlomuli xibokisana ndzeni va khandziya pala va tsema ehenhla le va tsema power henhla va mi tshika va mi tama hakela kwihi ehofisini mara loko va ta na tiraka n'winyi wa yindlu a humela handle a vulavula na vona swi herile mi to vona tiraka leyi famba hi liya a va nge he vuyi la mara ni vulaka ni loko va vulavula va ta va hakela nini ku okay vete hakela mali leyi ka masipala kumbe hi tima se ivi va ku hayi ni hakela na hakela ivi va hakela ivi se yi famba a hi swona ku bridge gezi a ku ri munhu i fanele a hakela va fanele a bridge munhu a lunghisa gezi ri va right timitha hinkwato ta cottage ti koka gezi ka bokisi rin'we a swo ti koka bokisi rin'we u ku na n'wana xavela gezi mara na n'winyi wa yindlu a nga xava gezi
number 3 iso senza kusona hayi ngokuri ngokuri mina senza apolweni n'winyi wa yindlu na yena u xava gezi ra yena leswaku ri n'winyi wa yindlu a xava gezi i supply ti-cottage hinkwato then n'winyi wa cottage a xava gezi ra yena se leswi va la dyondza swi vo bypass no number 2 bottom na cancer Enkoma cancer so 0860002543 salet minute mon yiba awara ya mbiri kwala kamgana lona na fema yamkele ngani mingseri lon cheka hayi botani mpukile botami na ifukile ngina minjani hayi mpukile botani ngoba gezi ngini mina ukhoma yingwe tonazo soko lo mukati ake gezi mvula yini mvakuri ramile cha ukete inga hela ni ku lighta hitara yo ponti hi ritshuri hi mhaka khale yi tshamile mhaka ya gezi na tiva nkarhi wun'wana a ni tivi mani leswi ni yi vonisaka swona ni voni nga ku hina vaakatiko na hina hi ti hoxile hi hexe before hi blame vakulukumba lava va nge te swilo swi ta va mahala la South Africa hina hi vete na hina hi ve hi ti tshiketela botete ku xin'wana na xin'wana vete i mahala loko mo langutisa loko a hi lo qhuveka hi xava gezi leswi a ri xavisiwa xiswona khale leswi a ri chipise xiswona ni xoko a ri ta ri nga khupukanga because Eskom a yi ta va yi kha yi endla mali Eskom yi khupula swilo because a yi le ku endleni ka mali sweswi and a yi ndli mali hi mhaka ku hini hi le ku ri kumeni gezi mara hi le ku ri hakeleni se hi lava ku vatirhi lava va tirhaka Eskom va hola njhani mayivo phela swi fana botpet na loko mina ni pfula xikolo xa private ni kacha mathicara ivi n'wina mi tisa vana mara mi lava ku ni hakela ku va private school a hi xa mahala xo fana xa government vatirhi va mhe va fa va horisa ku yini se hina hi ti dlayini hi hexe hi ku yingisela varhangeri va hina va nga hi byeli ku loko swilo hi ku i mahala mindzuku swi ya va njhani sweswi wa va lava mali because swikweleti swi va tshami na n'wina ene swikweleti leswi va nga hakeli khaleni ka khaleni a va nga ri na mhaka leswi a ri lele a ku ri ka malume a ku na ponti a ku ri mnandzi va nghena van'wana kwala va ku mani i tatani bazima tolotolweni va ku loko i ri mafurheni i nga vula na ma swi vona a ri mafurheni sweswiwa mafurha lamaya ma ya ma kha ma ya hansi hi ku dyambu na ro ra hisa botete ma swi vona sweswi a va ha koti ku endla nchumu se na hina vaakatiko a hi zameni ku kondzelela leswi na hina hi nga ti hoxa aka swona hina hi lo ti hoxa na hina hi fanele hi pfumela ku hi ti hoxile loko vanhu va ku swilo i mahala botpet mi tivutisa ku swi ta va mahala ku fikela rini xava xi kumeka kwihi xixexo loko hi fanele xi kuma mahala botpet i xava xi kumeka kwihi phela xi va xi kuma mahala voho mara hi fanele xi kuma mahala va tshembise vanhu swilo swa wrong sweswo swa vatsana botpet vo tsandzeka ku vuya va ta byela vaakatiko ku hi vanhu va hoseni ku haxa mahala la South Africa xin'wana na xin'wana xa hakeriwa hi ku loko ho langutisa ku hina hi ti hoxile na vona hayi hi lero meri loko wo vona ku yini ku tleka yini tsikani sweswo swa hi lero ku na mi hi tsahungu ra n'wina botpet a ni se swa hina hi ti hoxe mugodini na vona va tshike van'wani va ta hi tatisa laha phela va gezi ri huma hi ku ya hi nhlayo ya vaakatiko hi tele lava va ka va karhi ku va la and a hi tiveki se na loko gezi ri huma ri hlaye vanhu lava tivekaka ku ri ku lava va ri tirhisa na vona ma yi vona se mi ta na swilo swi cela hileswaku ya mi tsandzini i ri bene risiwana lero hi pfala botpet hi ta qhuveka kenseni buti wa mina kensa sweswo mintso lo munghana lona FM fambisa sweswo mingiseri swo vula ntsena ku mina na wena xiphemu lexi xa Afrika wa vulavula hi xipfala kwana ya a hi hlanganeni entsungeni wa mahungu ya misava ya awara ya mbirhi laha hi nga ta va kha hi languta twika timhaka ta tinqambi leti ti nge le ku phikizananeni masagwadi ka lembe leri ra eka exma 19 hi ndlela yaleyo ku na tinqambi leti nge le ku phikizaneni ka xiyenge lexiya xa best afropop song se hi ta va hi kha hi languta valavo eka nhlekani lowu kambe sweswo hinkwaswo anta ka mahungu ya misava lawa ya landzelaka na tatana Hlulani Funwell magayisi ndlela yin'we ntsena leyi tirhisaka eka magayisi hi leyi sweswo mingisero munghana lona FM languta nkarhi 10 minutes ntsena yi bela awara ya 14 mina ni khalanga Pet Mathebula ai mativo yana tshame xitulweni xa ai ngoveni la
hi la ku ta hetisa awara leyi hi le ka xiyenge lexiya xa masagwadi ya timhaka ta vuyimbeleri bya Xitsonga Music Awards laha hi fambaku namuntlha ntere hi ta va kha hi bula hi languteka best Xitsonga Afro Pop Song hi laha hi lava phikizanaka eka xiyenge lexiwani ku na vaphikizani va ku fika 5 wa ku sungula i Mesh Sarila ivi ku ta Cool B HW Makhubele va fambisana Ethel kasi ka C ku va na Daniel Brothers na King Tsonga ivi ka D ku va Njomani kasi E ku va Cukumetani se sungula hi E ku nga Cukumetani na vona la layinini la ibvuma Cukumetani nhlakani mi amkerele ka Munghana Lonene FM butkana nga trin butete ntsake ngopfu ku va ni ri moyeni butete nona kesa swinene mi le kalanga muloti ni fane ku kalanga bvuma kalanga butete mi hlawuriwile makwavo ku va miphikizana laha na van'wani va mune eka xiyenge lexi xa best Afro Pop Song n'wina tani hi nkambi Cukumetani ka risimu leri ra n'we ra Nyawupe mi titwa njhani butete ni vona ni khensa ngopfu xitichi na valandzeri hinkwavo lava hi sapotako ni ri ni bamandza ni vuyelela ku va ni tlhela ni kume chance ya ku ni vuya eka vunanga bya Xitsonga na tindzimi hinkwato leti ni kotaka kambe eka risimu ra Nyawupe loko mo ri langutisa tiko ra hina sweswikankarhi generation ena ma swi vona ku vana ku humelela yini exikolweni ku onhakile vana va ba mathicara ku humelela swo tala ngopfu but hi ku ya ka vunanga i risimu leri ni ringetaka ku vana va hina na vamakwavo na tintsongwana na maxaka a yimeni milenge hi vona Nyawupe ku yi nga endla hi leswi tlanga swa hehe na vatukulu va hehe loko hi ri vatswari hina hi nga tiqambi na ka ri na vatukulu leti nga tirha ngopfu na tona ku ri va swi vo tala ku ni tirhe ngopfu swa vuyimbeleri vamani va Afrika na ku hlaya ku surha ni ri Nyawupe a yi voteriwe matimba hi ku ni vuyini hi xiviri and I think I'll do the best ku ri ni endla ku ri Vatsonga machangani va vona ku Cukumetani i yini ka vuyimbeleri tanihileswi a va ni rhandza xiswona aka varhandzi na vaseketeri a va vhota xitichi lexi xa hina kwala ka ku vhota Cukumetani va n'wi voterisa ku yini ka xiyenge lexi ku ya hi n'wena ni ri SMS Afro E2 45859 mi ri ni yi phinda kambirhi butete SMS Afro E2 45 859 hi leyi va nga ta ni kuma ka yona lero loko ni va ngwazi ni ta va ni ri ngwazi hikwalaho ka Matsonga machangani no ya twala mhaka ya n'wina khensa swinene hi ri na risimu leriya ra Nyawupe khenseli swinene mi navela mikateko onge xikwembu xi nga mi endla mi ta hi tintswalo ku va n'we mi humelelaku hi sikunkulu khenseli makwavo fambisa sweswo mingisero Munghana Lonene FM Cukumetani va vula tani mi va votela ka nomboro yaleya ya SMS hi ku rhumela SMS mi ku ivi mi Afro mi ndlisa sweswo mi rhumela ivi mi ka nomboro 45859 Nyawupe risimu richiwe Nyawupe i Cukumetani ka Munghana Lonene FM hi lava phikizanaka ka xiyenge lexiya xa best Xitsonga Afro Pop Song eka XMA 19 loko u ri museketeri wa Cukumetani u rhumela rito Afro na letere E eka nomboro 45859 swi ku durhela 15 wa macheleni 150 cent ntsena ti-SMS ta mahala ya a ti tirhi a hi tweni ku lava van'wani va nga ta landzela emamana a langutela ku bula na Mesh Sarila a langutela ku bula na Cool B a langutela ku bula na Daniel Brothers a langutela ku bula na Njomani ntsena kwala ka Munghana Lonene FM ka hi kongoma ankowa 2 November 2024 mabulu hi dyile Siyadzuba 2 to 3 musumbhunuku ku fika ra vuntlhanu sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi dzumba njhani ke hi dzumba hikuva hi kha hi bula na tinkambi leti nga le ku phikizaneni ka xiyenge lexiya ni nga vulavula hi xona namuntlha lexi hi nge ri i xiyenge lexi xi nga koka masagwadi ya vuyimbeleri ya vu-19 XMA 19 best Xitsonga Afro Pop Song sweswiwani a hi yeneni ka the Daniel Brothers hi twa ku ri hey vona va ri yini loko va kha va phikizana eka xiyenge lexi Daniel Brothers nhlekani aye mpfukini hi pfukile hi ngo vona but hayi kukhini swinene no aya khensa swinene mani mi le ku phikizaneni na van'wani va mune eka xiyenge lexi xa best Xitsonga Afro Pop tanihi Daniel Brothers a hi sunguleni kwalano bye valala mi titwa njhani
bye walala lo kuphikizaneni la tin'wana tinqambi and olovini into loko ni langutisa nemixi ngeti tinqambi ti nga hakeli ku chaviseni so a hi kombela eka vayingiseri va nga loloki ku hi votela va votela bye valala Daniel Brothers leyi nga tirha kan'we na King Tsonga so a hi kombela va hi votela va SMS-a rito afro C 245859 mi komberile ku va mi votela a ni ku ni ta hetsela hi swona kambe a hi tlheleleni bye valala swi ku endleka yini la xingoma leyi kahle ko kahle yi vulavula hi vutomi lebyi nga koho na vanhu lava va wuxaka ku ri munhu wo karhi a nge humeleli vutomini so loko swilo swi karhi swi cinca swi karhi swi endleka hi kota ku hi va byela ku okay swa hina swi ku fambeni bye valala mina mi hi teketela bye valala hayi ni metri mi ri bye valala se mi ri va mi votela loko va mi votela va tsundzuxeni a ni ku loko va ka va mi votela mi te va mi votela kwihi va tsundzuxeni va hi votela eka afro C laha ku nga AFRO yi 245859 SMS yi 150 yi vota ko tala hayi mi nga vileli khesini hayi ta mi ripita la kombo ta mina so mingisa nomgana non FM the Daniel Brothers bye valala vati vitana Daniel Brothers va famsana na King Tsonga rsimira kortuetana bye valala loko va ka va phikizana eka xiyenge xa best Xitsonga Afro Pop Song eka masagwadi ya vuyimbeleri ya lembe na lembe ya vu-19 laha nga ta rhurheliwa le ankowa hi siku leri ra vumbirhi ra n'hweti leya Hukuri lembe ra 2024 hi ku seketeriwa hi va Greater Tzaneen Municipality na swiyenge swo hambanahambana leswi swi nga le ku hoxeni xandla eka masagwadi lawa na we nga hoxa xandla miyingisero wa mehe hi ku vhotela tinqambi leti hi ku ya hi laha ti phikizanaka kona kumbe u ti xavela thikithi i va na hina le ankowankosi mi ra hina veri ku va na n'wina na tala ta va swin'we van'wana va ku ta famba ku tala ku va kahle malembe lama nga hundza hinkwawo a ku ri kahle swinene loko hi ya ka masagwadi hi laha hi tinyungubyisaka hi xikaka hina se xiyenge lexi hi nga ka xona namuntlha tanihi sweswi ni nga vula i best Xitsonga Afro Pop Song laha ku phikizanaka tinqambi leti eka A ku na Mesh Sarila hi risimu leri ra munhu wa mina eka B ku na Cool B HW Makhwele na Ethel risimu ra kortiwe mbilu ya noi kasi eka C ku na Daniel Brothers va fambisana King Tsonga risimu ra kortiwe tani bye valala kasi ke Njomani u le ka D risimu ra kortiwe hi wena Cukumetani u le ka E risimu ra kortiwe nyaupe hinkwavo lava le ku phikizaneni ka best Xitsonga Afro Pop Song laha loko u lava ku va u va votela u landzelela maletere ya lamaya ya A B C D E handle ka sweswo u tsala afro ivi u ngetela letere ka yin'we ya tinqambi toto letiya u rhumela ka nomboro 45859 SMS ya mahala a ti tirhi kambe leti ti ta ku durhela 15 wa macheleni 150 ntsena hi ndlela leyi i hafu ku bila awara ya mbirhi ta vuya yisa mahlweni miyingiselo Munghana Lonene FM hi twa ku letin'wana tinqambi ti ri yini loko ti ka ti gangisela tivhoti eka xiyenge lexi kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya misava awara ya mbirhi ya awara ya nharhu ya ta va ya yimise ku yini hi ndlela leyi sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM 32 timinete ntsena ibile awara ya 14 se ya ka nqambi leyi Mesh Sarilo hi yena nga na yena la layinini la na hi wela kona ka best Xitsonga Afro Pop Song nhlekani lowu a hi n'wi amukeleni hi twa ku ye u ri timhaka i tingani Mesh Sarilo nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM ahe minjhani na hi pfukile mikuyi papa hayi pfukile no tsaka leswi nga nominatiwa no a khensa mani mi hlawuriwile ku va mi phikizana na van'wani va mune ka xiyenge lexa best Xitsonga Afro Pop Song hi risimu leri ra n'wina munhu wa mina ku endleka yini la hi hlanganile hi hlurile hi tumanile
ngihlurile munhu wa mina wena wango hayi nontsakisa swinene tsake ngopfu for simu leri va ku va ri kote ku fikelela kwalaho ka ku va ri nominatiwa for best afropop ene na swi twa ku a mi yimbeleleli michini mi yimbelela hi n'wini hi yo mhaka na sweswi mi kota no ri yimbelela no michini ri ba ndlela yaleyo sweswi mi twisa swona mini ri byisa sweswiya se vaseketeri van'we va mi yingiserile sweswi naswona va swi lava ku mi seketela va endlisa ku yini ku va va seketela Mesh Sarila eka risimu ra yena ra munhu wa mina ka un'wana na un'wana loyi a tsakelaka ni vona ni wina sagwati leriwana a SMS afro letere A eka nambara leyi 45859 SMS message loyi ku afro letere A eka 45859 hi ndlela yaleyo nga vota as many times as u kota ku ni votela and nga appreciate ngopfu ku va mi ka mi kombeta support hi ndlela yaleyo loko va kha va mi seketela hi ndlela yaleyo swi ya mahlweni swi mi tsakisa n'we tanihi Mesh Sarila ya swi komba kahle ku at least na loko ni kha ni yime studio ni kha ni yimbelela a no yimbelela mahala at least va koho vanhu lava nge va ni support no ya khensa swinene mi navela mikateko Mesh kumbexani xikwembu xi nga mi endla mi tintswalo hi siku ra vumbirhi ku va n'we mi tivisiwa ku tanihi muwini eka xiyenge lexi xa best Xitsonga afropop song ha khensa swinene Mesh ku khensa mina swinene nkarhi na nomination na ku va mi ka mi tlanga music wa mina ka Munghana Lonene inkomo Mesh ha khensa swinene risimu ra Mesh Sarila risimu ra kona ritiwe tani mingisana Munghana Lonene FM ritiwe munhu wa mina i rin'wana ra tinsimu leti nga le ku phikizaneni ka xiyenge lexi xa best Xitsonga afropop song Mesh Sarila tanihi xexa nga vula afro A eka nomboro 45859 ivi ndlela leyo u kota ku va u n'wi seketela ku ya emahlweni ka sala tinqambi timbirhi leti ni fanele ku ni bula na tona ku na Njomani a nga lalayinini ni nga ta bula na yena na Cool B nda bula na yena ivi hi twa ku va ri yini loko va kha va phikizanela ku va muwini ka xiyenge lexiwani xa best Xitsonga afropop song eka xiyenge lexi xa masagwadi ya lembe na lembe ya 19 lama nge tindlela hinkwato tikongoma a Nkowankowa Stadium mabulu hi dile Siyadumba 2 to 3 musumbunuku ku fika ra vutlhanu kwala ka Munghana Lonene FM komba ndlela nteri eka nhlekani lowu hi le ku buleni na tinqambi leti nga le ku phikizaneni ka xiyenge lexiya xa best Xitsonga afropop song eka XMA 819 laha ku phikizanaka tinqambi to hambanahambana sweswi ya ka Njomani ka risimu leriya ri nga thyiwa hi wena a hi twaneni ku ye u ri yini ka n'we vaseketeri va ye hi ndlela yaleyo na u titwa njhani ku va risimu ra yena ri kha ri phikizana na tin'wana tinsimu hi ndlela leyo Njomani mi pfukile baba Nhlayisekile njhani hina valava mani Njomani mi hlawuriwile ku va mi phikizana na tinqambi tin'wana ta mune eka xiyenge lexiwani hi risimu leriya ra hi wena hlamuselani vayingiseri ku mi titwa njhani ni titwa ni tsake ngopfu ku va ni hlawuriwile ni wela ka mphikizano i ri sungula ni vona ka ni wela ka mphikizano lowani se swi ni endla ni tsaka ngopfu swi ni hlohlotela ku va ni phusha swinene se ivi mi phusha swinene mi va na risimu hi wena mi ri yini ka vaseketeri van'we lava va tsakelaka ku va mi vhotela vaseketeri va mina ni lava ku va byela leswaku a va ni vhoteli swinene ngopfu hi kota ku vuyisa award leyi a kaya ntambako ka n'wamitwa kambe yana mahlweni seke loko va lava ku votetela ko tala va mi votisa ku yini loko va lava ku vota a va SMS-eli 45859 even then va ku afro D va ta va votela Njomani hi ndlela yaleyo va vota ko talatala va nga pimi vo votetela once a chele time ya yena vo titekela R1 ntsena R150 R150 a vota laha kota ku kona hayi
no akhensa Swinene Njomani mina vela mkateko xikwemba xi mukatekisi onge siku nkulu ku va n'we mi tlhomiwa ku risiva ka xiyenge lexi khensile Swinene Njomani kusuka la Ankambako. Fambisa sweswo Njomani mi ngisera Munghana Lonene FM a ni swi tivi ku endleke yini kambe swi nge endleki ni nga ri tanga risimu leri hi ye loyi a nge loko mi votela yena mi ya kwalaya ka Afro ivi mi ku letere D ivi mi rhumela ka 45859 Njomani hi wena richiwe tani risimu leri mi ngisera Munghana Lonene FM Njomani risimu richiwe hi wena ri phikizana na tin'wana tinsimu laha ka Best Xitsonga Afro Pop Song XMA 19 hi ri tindlela hinkwato ti kongoma ankonko wa stadium ku hela ka n'hweti leyi masunguleni ya n'hweti leyi ku hela ka n'hweti leyi taku masunguleni ya n'hweti leyi hi siku ra vumbirhi ra n'hweti leyi ya Hukuri hi laha hi nga ta va hi ri kona mi yingiseri wa Munghana Lonene FM seke na we u nga hoxa xandla hi ku rhumela ti SMS u votela tinqambi leti ti nge le ku phikizaneni xava na ticket u ta va mbhoni ya sikunkulu hi ndlela yeleyo hinkwaswo leswi u swi tisiwaka n'wina Munghana Lonene FM ku seketeriwa hi swiyenge swa ku hambanahambana kambe vaseketeri nkulu ku ri Greater Tzaneen Municipality hi ndlela yoyeleyo kandiya la loko se ni vuya hi hetsela na nqambi leyi ya hina yo hetsela hi Call B eka xiyenge lexi xa Best Xitsonga Afro Pop Song hi ndlela yoyoleyo ni ta ri ku le ku phikizaneni tinqambi ti ri ntlhanu ka to ya ku sungula i Mesh Sarila ka A hi risimu leri ra munhu wa mina ya vumbirhi i Call B ka B a fambisana HW Makhuvela na Ethel Mbilu ya Noi kasi ra vunharhu i C Daniel Brothers na King Tsonga risimu ra kortiwe tani Bye Bye Balala eka D kuna Njomani risimu ra kortiwe hi wena kasi ka E i Cukumetani risimu ra kortiwe Nyawupe a hi kandziyila loko se hi vuya hi lava ku ta twa ku Cool B i ri yini yena ka vaseketeri va yena ndaka leswi mabulu hi dile Siyadumba 2 to 3 musumbunuku ku fika ra vuntlhanu sweswo mi yingisera Munghana Lonene FM hi le ku dzumbeni ka vula loko kha hi dzumba ya kutani ivi ku fika nkulukumba loyi loko a fika a ku me khoni fikile la se i ri yini ni ku hayi a ni vuli nchumu me ni ri leyi i nyimpi yo olovisa riendzo ra wena ku ya lamula awara tsevu hi rhanga mahlweni va sala hi le ndzhaku DJ Man Lindiva na Xolani wa le Kenho Khoma Ndlela ekwala DJ Matt i la ku byela ku bo va khoma ndlela va la ku yi khoma va ya matlhelo wahi DJ Matt e vutipati mpfukini i vatomi kwihi i mani mi byela ku i tintshava ti nga hlanganeki i tintshava ti nga hlanganeki u vete hana ya ka n'wamuyese ku swi nje hi hina vala hi hlanganile mpfukini DJ nayi right mi ri namuntlha khoma ndlela hi famba njhani ya hi lava ku endzhaku loko hi ya hlangana na mfundhisi lava yingiseri va rhumelaka email ya ndlovuxg@sabc.co.za va lava ku pfuniwa hi mfundhisi hi ta va hi va vutisa eka nhlokomhaka leyi nga ta famba hi yona ku ya fika eka uri ya ntsevu Bootpad ku loko u te u fambile u ya hungasa lemu hungasaka kona hi swilo leswi u nga ta swi endla na laha u nga yaka kona hi kwihi la loko u vuya u nga ta ku yawa vona ni tsutsile hinkwaswo se ni sungule kahle hansi se va ta hi byela vayingiseri ku loko va te va wisile vo hi loko va endle yini ivi loko va vuya va ku sweswi se hi dzudzile swa khale hi sungula vunyiwana ya khoma ndlela yita khensile sweswo mi yingisera Munghana Lonene FM famba sweswo DJ Matt kusukela sweswi 3 ku fika 6 kwala ka Munghana Lonene FM ni aka Cool B hi twa ku va ri yini vona ka vaseketeri va vona ya Cool B hey mi pfukile baba hi pfukile njhani hi pfukile man Cool B mi hlawuriwile ku va mphikizana tin'wana tinqambi la eka xiyenge lexa Best Xitsonga Afro Pop hi risimu leri ra n'wina Mbilu ya Noi mi ri yini ka vaseketeri va n'wina xa ku sungula na ku rhanga ni va khensa vaseketeri va mina nomination leyiwa ni kota ku yi fikela ni yi kuma hikokwalaho ka support ya vona na rirhandzu ra vona loko ku nga ri vona a ni nga ta kota ku va ni yi kumini ku risimu ri ze ri tiveka ri ze ri fika laha ri nominatiwaka hi mhaka ku va vona va karhi va ri chayisa va ri streama ri ze ri va popular hi ndlela yaleyo so a ni twa ka vaseketeri va mina yana ni mahlweni mi ni sapota hi ndlela yaleyo mi ni kurisiwa hi n'wina ni vhota hi ku ya hi leswi swi fambisaka swona hi nga loko mi kombeleni hi masiku na masiku ku hi votiseni ku yini mi endlisa ku yini kwala ka ku vhota ku va vhotisa ku yini va endlisa ku yini kumbexana hi laha hi lavaka koho ku loko va swi twe swi vuriwa hi loyi va seketelaka yena va ta n'wi tshemba ku tlula loko va swi twa swi vuriwe hi khalanga
amen va votisa kwihi va SMS ka nambara liya ya 45859 ya liya ya ntolovelo loko mbona ni rhanga ni miyelela nyana ni nominate ko tala ti-alphabet leti pati ni kanganyisa ku ya afro yi ya letin'wana yi i b lowu playing ka dayari hi ndlela leyi ya aba SMS letere B ka nambara ya 45859 sweswi hi swi endlisa swona malembe na malembe va nga heli matimba aba hi mahlweni va ni sapota ku tshemba ka mina kule ka vona no hayi akhetsa swinene Colby mina vela mkateko vanhu na swi vona ku mkhome na HW Makhuvele na Ethel ivi mi ku mbilu ya noyi amen khenseli swinene Colby akhensa swinene onge xikwembu xi nga mi endla tintswalo mikateka ku va n'we hi mitlomo wa ku risiva ka xiyenge lexa best Xitsonga Afro Pop Song hi sikunkulu siku ra vumbirhi ra n'hweti liya ya Hukuri loko hi tlangela enkonko wa stadium akhensa swinene buti wa mina inkomo swa khenseka inkomo sweswo minyisero Munghana Lonene FM yena hi bula na yena i Colby se vurichiwe mbilu ya noyi sungula tano ku mina na wena hi helela kwala ka nhlekani lowu khoma ndlela va ya mahlweni na wena ku sukusela la ka awara ya 3 handle ka sweswo yana ni mi vhota ka mi seketela tinqambi ta n'wina vuhumelerisi bya Mchangani tata